السلام عليكم. عاشوا الله. ديال خلصوا تاع خلاص. واشك ديال دخول. غير من دخول. داوي موت نتوت بنزول بالنسبة. ديال بي. تخنر لي вопрос первый вопрос мы сам приемит совет типа там согласен. Тогда как заседание принятия согласен там пульмис заявление حيين. حاول لي لاش ده вопрос там هو يموت. هو المفتاح تاعنا بين مسلم هو موت على تشوط لاتي. شو عقل بسابي موت. زي عند يرت. هذا عاري كبير زي اليوم زمن كبير. حمر بوت راس موت هو ده كدوش على فيش سوياقة يوز شوز إتشرا ماتماتيكا تشكولي تو أول شيء هالك حيخش كان ماتماتيك تبيرش ده غاس مثل دحية السيكت هذا مثل بريود يور أساس دحية تندخل تخمد يوم تشادي تبقى 30 ليت نزار تنبو سدوا شيء سحب تخمد راشة تدوي دوغ درجة سمتا شيء آخر أدوج وسبيشاليست ب يوريست ب تهمة قناة الدنيا شريعة بدي شن فريميت آخر هذا زسداني وسيدي از سي помощник губернатора أو شو губернатора دي أبو يغاد سوق تفهم губернатора شو هذا أصعب ده بشلات ده Dan wordt het die boven, laat je het in de boot, nou kijk je de boot. Dat doel belegd hebben, dat staan we doodstoel gaat dat hebben, alleen met van dat sabotage. Dat staat de klap hebben, toch die van jacht wordt auditor en dat was dollar, aardig dat dollar hebben, rast met tot. Daar wordt je is toch weer wordt nog. هو راس ماشي أتو بولش بس كدوش عن طعم رشتيادي كعاد دار عند اللي تصورت بلي وردي مصل دعوة كدوش سبت تقول على وطبيعي ذاتي هو يمكن ما في دار عند دار دز دواتش فجأة أعرف أول شيء نسوي خير الحمد لله كل صراحة ما ردي هنا راس كمثلات توقشة دوش داتي سنتين بعد برضه بعمل الدقة شيء صوت صدق غلط الله ده سوينو صور ده أنا شان قضية ده متى غاس كديش أدوس بو صور شيء دوار دوات عادي دولار اللي عند الزويت عليه برضه في ديال واش كده دو يجي حاضر غلط ما حاضر شو الله ده عند واش تدولي دي هنا حاجة مستي شيء تليفون صغير دا جهة أرى سك حش بين حمل ليديو هنا حلو وترجع وما ولا حماد المدافع وطابو مش هنا كنا بالبعض يعني نوكلز إيه دولار نيو توارا از سيم حكومة دي هنا مشكلة غلا من التفكير هو سك مشوب شيء ناس من الطبيعة يعني مستديد شنو غلا من الطبيعة بدل مقولة أتكلم بس بقول دي دوش على بيزنس دوش دي أصلا ما مثلا غد بور ملك أفريد ده يحد وارث السودان تغنى أوكسيس تغنى قد يدور دي هنا ده شغل قد شو ده غلط ده هنا يوز السودان زوار مع وقت بعدين أوكم بوش كويس أبو ينقول ده سعودي هنا أنتنا بدي يتهم يدوس بالخاطر دقيق وسبت تبو بس أصحابه يحلق دوا خش بعض وشارات يبنا دوتش وحمد دولار وصل يبنا حقه بالله من هو ألمي أوديس عن بس تعال غدي يبنا غلا مه كل سنة مثلا بورد مين تقدر حاول دعوة يبنا يتساعد على ما تجيبي بيري بيش بالوقت صور دي تيجي ده تحدوا شعور دي هنا يوم ما تشعب وقر دي تيجي حدولوس تعبوا دي هنا كلش قاعد يزر والنقد دي هنا قد الوقت صور دي هنا شيلات ما تحدوا صور شعور دي هنا كلش قاعد يوم يعني تحدوا دوتش بيري كلش قاعد هنا قصة على خلص تاعش دي هنا وش دي حاجة وصل والله تبيع ده دور دوش حمار دي كت سموش اشتيشي شيء واشتيشي شيء ما راح تصدق هم عايز دي تساره تقول خاطر وقته ويا هشتم خيط شوان يعني تولوجي
يا دوش دنيش سو خزر دواج دول وخوش دال دواج ديونه وخوش راس سو خزر دواج دول دشار متصيق ديونه تاع مش تعبيري ديونه كيف تجي علمو دشار عكس اللي وعلى صور وعمر حيجي دواج ديونه شكيش كان كيش تلبع ديونه شو ديونه لو دو ديونه بين لا تصدر صدق سنة دعوا برت بها تيكرو ده يقول بوسك نقطة نبي تيك هذا حتى يغش حنز ده يعني ده عاش كده كيستحوا تيك هذا اللي بريستر كيست ترى بريستر البرلمان ترى مينستر أبو زواني مينستر بدلان ناسيوناليستي كاتر العدالة اللي هنا بقول حدا بلاش كنا حبيب بلار وشيء بستريش يعني الله يقطع كنا دليل طبعا بيعمل بوبوك من يجوا يكون ده شيء جديد ولا يحيي شو الموضوع يعني وطبعا نير حاجة اللي من الساق أرسلان وين اللي ده مولنا ميدل يوف عشان بدر الدين درجة كان نوستي بول يعني حدا حكب والله ما تسوق ديك أبو طبعا أستويل من حاش بوكو عيساوي فرنسي واقع تيبوك جودي هنا ويبوك يطاني مسلم يعني كادوش مسلم يعني كها صور واقع يعني شيء وش جامبر خاطر ثاني يعني حمل يسوي راح بينوبستي باي على أي خبر جودي هنا لكن بروش تموز شاكل سياق خاطر قدر لو بشر شيء هذا اللي حمزة بوك بيتعدول بالله فريق ربوط واقع صوري تزدي من تعش يدوي عاصمة هيك اللي از اي سين كتر بالدقة هيك حاول دوش أصحاب دوي شيء دقة ديا أصحاب ميل هيز أصحاب دقة ديا من شو تحقق تحت قناة ضد يعني حيان زمان تلفون حمد لي غادي غير به ميدل يوف أشعر بدر الدين يسجد في الدوي حاج تشتغلنا حياة نهبة أحمد ده يسوي كوي سويت تاك ده يعني هذا ده ير متي حقا جدي لازم موجود بالمستوى دخل قائد نوتاي أصعد تغيير دعوه اليوم قناة التلفزيون يتم التوكي دو ديستي منوت دقيقة يعني غير قاتش يعني خيشة مرزوال شو ليس سودي هذا قبولش على جامعة كل يستوى سجاجي دوش دليل سنة ديونا قوم نختلي دا قطع سؤال تسافر حاول يزور تاخ كنت بيانشو تاعها ديونا ويزور يصير يعني يعني نبصت بالبي حن شرياز دليل دوش أصحاب أو دوي فإذن تحليل قلبي لعبوه بأخوه بوف بعد يعني حد يتشنو مغنى سادس غير مديري فهي حد يتعي بوخ تعبوه بوي غلغة مات السلحم شوية تقوى شو دي عاد دقهم شو تيرت والي تيرت هو والي حم كوش بال عليه موت عبوال يعني عبوال لحتى على الناس ينخول دروين زي عبوال لحتى بعد كوبا عنده عبوال مش عنده عبوال بعنا ملا بعنا خدش خد ملا بوق دبيست حقي سبيشاليست شنو خوز هذا ويدير ملا درجة ميحكا اسحم دخيتر ده اسحم مل ضاقم ده على مشتت وش يعرف حكي مشتت بين سخولك دخيتر ده هم سخولك حكي مشت هنقال نو خاطر وقت طلق يموت ناقة بيدرس تخلش بيدرس شكولي يربيش بيزن بولش تخلش داز نانز قد سوقا سقط اشتغلش وتخاف بيخ بو حكمي فبيخ بأن هذا طلق از مسؤول دولة دقة داخلش ديزلي دا هم سبيرو إشكولي دا بيزن بحث سيالش
دخدير إشكولي عنده شايع شغل دي إشكولي ده هيت ويا حاسس ده هيت ويا شغل دي ده هيت بير إشكولي مال أتونغش خالص مال مالوه مال ليو ده هيت إز ده ده هم يوهيت بتوعي ده شيء ديزل حديتي هم هنديتو بس ها بيزن بواحد تجا حديتو بس ديزل دولن دي أخوانا الواقعش نقدر دولن حديتو إذا متهم وين دال وقت ده لاتش بعدين نحدا ولا قريت استويلي مالا أورخلي يلي عادل ماجي يلي بس أمن از ديزل خوش خلش شاشت بس خوش خلش سان ديزل دولش از بحنش حوت ديش بوش سكونو بلدو دي أخا بحنش ديش بس حوت ديش بوش أخ السعر حتى وقت ديش غلط خلش ديقرش باتش سديش خلش تدوها لقر يا خاطر درجة شوية خلطة كده عادل كده بيلقى عادل يجوز حمل روحات ثلاثة مش تبغى بوق وشفت ولا دكلا ديش أول ولا تأخذ شغلة طيب فاشل يا خان ألز مهتح لا ديزات أمال دوست تاشوا نفتكر عدو اللقم موت بيصير أم داس والله أم بيل ديال والله موت والله موت بسبن بين ناس ليتبيش عبي على شيء والله أم قطع إذا الشرج ده والله موت ليبيش حدوع والله موت هار قبل موت سمنة ألخر والله أم جان سمنة عكس درجش أدم لين يقرش كلتورا دات ده إذا كيف يشتغل بيز أمم قيمة المصب والنخ أستا والله وصل مليار تدوع ويديتر ده ويموت بيز لار بوز بي لوربي موت دي موحكي دالي خمسة قلت دات موت حناشون إزبالي أمن ميحك ناني دكلات ارسمت يش جاز أقاش بيج وانخ موت صور جان دوكو حال دات بيج موت язык جان حال دات بيج помял дыр о положении ингушского языка. Совет Тейпа в Республике Ингушетия и вся общественность крайне обеспокоена настоящим положением дел в сфере сохранения и развития ингушского языка. Каждый из нас ведет отчет своей идентичности от языка предков. Для нас родной язык, как основа сохранения и развития народа, является способом поддержания самоуважения, национальной идентичности, гордости и долга. Всего полвека назад Идрис Базоркин в романе «Из веков» писал: «Но был еще один хранитель тайн, язык, всегда живой и сильный, ни тлению, ни сражением, ни подвластный, язык мудрец народа моего». А сегодня ингушский язык признан ЮНЕСКО исчезающим и включен во Всемирный атлас исчезающих языков. Процесс постепенной ассимиляции ингушского языка продолжается. Самодостаточный, выразительный, богатый язык древнего народа умирает. И виноваты в этом все мы, и прежде всего чиновники. Ингушский язык сегодня вытеснен практически из всех сфер жизнедеятельности общества. На нем не проводятся заседания парламента и правительства, совещания в министерствах и ведомствах, организациях, учреждениях. Нет сайтов этих структур на ингушском языке для публикации общественно значимой информации. Его не внедряют в науку, культуру, современные технологии, сферу услуг, делопроизводства, наименование товаров народного потребления и так далее. Все больше людей предпочитают в семье и в быту общаться на русском языке. На ингушском языке проводятся лишь религиозные и национальные обряды. При проведении аттестации, выдаче характеристик, избрания и при избрании по конкурсу преподавателей вуза, учителей школ, сотрудников НИИ, телерадиокомпании не учитывается уровень знания ингушского языка. Сужение сферы функционирования национальных языков началось еще в советский период, когда государством активно продвигался русский язык как язык межнационального общения народов и как язык высшего образования. Была политика единых стандартов во всех сферах государства. Один язык, одна экономическая система, одна идеология, один быт и так далее. Тяжелейшие, невосполнимые утраты понесли язык и материальная культура ингушского народа в период сталинских репрессий. В 1944 году ингушей постигла катастрофа. Весь народ был оторван от своих тысячелетних корней и рассеян в малопригодных для жизни местах Сибири и Средней Азии. В течение 13 лет каторги народ подвергался беспрецедентному жесточайшему насилию. Погиб каждый второй.
И погибали лучшие, честнейшие, благороднейшие, а с ними гиб язык, гибла культура. И все же благодаря своему стоическому духу ингушский народ выжил, с катастрофическими потерями, но выжил. В текущем году исполняется 80 лет со дня начала катастрофы. Боль не стала меньше. Сердце каждого из ингушей кровоточит из-за содеянного всего народом преступным режимом. Принятый в 1991 году закон о реабилитации репрессированных народов, пожалуй, самый гуманный закон в истории России, не исполнен. Причиной тому, по нашему мнению, послужило то, что государство пошло по легкому пути, на поводу тех, кто получил выгоду от сталинской репрессивной политики, тем самым подтвердив живучесть последней. Но мы твердо убеждены, что посредством самоотверженных усилий людей доброй воли и глубокой веры в торжество справедливости будет перевернута эта мрачная страница в истории нашего народа. Пригородный район будет возвращен ингушам. Отношение к национальным языкам СССР изменилось в перестроечный период. В апреле 1990 года был принят закон о языках народов СССР, а в 1991 году был принят закон Российской Федерации о языках народов Российской Федерации, направленный на создание условий для сохранения и равноправного и самобытного развития языков народов России. Российская Федерация уже со второй половины 1990 года стала набирать силу языковая реформа. Национальные республики своим государственным языком наряду с русским объявили языки титульной национальности, что нашло отражение в их конституциях и законах о языках республики. Меры по поддержке ингушского языка в Республике Ингушетия были приняты со значительным опозданием, прежде всего из-за тяжелой социально-экономической ситуации в период становления региона. Закон о государственных языках Республики Ингушетия был принят только в июле 1996 года, а через год была утверждена республиканская целевая программа «Ингушский язык». Закон о государственных языках Республики Ингушетия был принят только в июле. И за все это время требования основополагающих статей закона были исполнены лишь частично. Из 46 пунктов программы исполнена в полном объеме или частично лишь треть. Остались нереализованными такие важные мероприятия, как разработка концепции национального образования, перевод начальной школы на ингушский язык обучения, разработка программы «Ингушский учебник» с созданием авторских коллективов, составление плана издания художественной литературы на ингушском языке, создание ингушского книжного издательства. В этом году мы отмечаем вековой юбилей ингушской государственности. Следует подчеркнуть, что за прошедшие 100 лет в республике не было и нет книжного издательства. При этом многие авторы вынуждены в частном порядке выпускать свои учебные, методические, художественные и иные издания без какого-либо редактирования и корректировки. В результате в каждом издании допускается большое количество ошибок, чем наносится непоправимый ущерб ингушской письменности. Не издается централизованная детская литература, а переиздание работ наших классиков и говорить не приходится. Все причины сводятся к одному: у государства нет денег. С момента принятия данного закона и десятилетней программы прошло более 26 лет. Новая комплексная республиканская программа так и не принята. В условиях стремительно трансформирующегося мира с бурно развивающимися цифровыми и информационными технологиями необходимо было осуществить совершенствование законодательства и правоприменительной практики, разработку новых учебных программ и методик изучения и развития языка. К большому сожалению, в Ингушетии эту работу не провели. В республике нет до сих пор четко сформулированной долгосрочной языковой политики, отражающей современные положения ингушского языка. Приняв закон о государственных языках, власть гарантировала обществу заботу о всемирном развитии языка, обеспечение активного и преимущественного его употребления, однако свои обязательства не выполнила. Государственный статус ингушского языка существует лишь на бумаге. Результаты проведенного в 2017 году Ингушским НИИ гуманитарных наук социологического опроса показали, что только 55% респондентов в семье и с друзьями говорят в основном на родном языке, 30% на родном и русском, около 11% используют исключительно русский язык. Фактически оказались равными доли тех, кто предпочитает думать на ингушском и русском языках, 36%. И только на русском 35,8%. На родном языке думает только 28% респондентов.
Как известно, тот язык, на котором думает человек, то есть язык его внутренней речи, является важнейшим показателем сохранения языка. Только 64% опрошенных желали, чтобы их дети или внуки умели читать и писать на ингушском языке. Положение ингушского языка с каждым годом ухудшается. Если в 2017 году эта ситуация вызывала обеспокоенность, то сегодня положение языка катастрофическое. В республике до сих пор не создана преемственная многоступенчатая система образования на родном языке от дошкольных учреждений до подготовки кадров высшей квалификации. Тогда как в ряде регионов наряду с национальными дошкольными образовательными учреждениями ДОУ и школами функционируют инновационные образовательные учреждения. Это такие учреждения, как гимназии с углубленным изучением этнокультурного компонента образования, прежде всего языка, а также специализированные колледжи. Практически во всех республиках созданы государственные казенные учреждения, институты развития национальных языков. Большинство детей, поступающих в школу, не владеет даже базовыми знаниями ингушского языка. Получить от родителя недостающую информацию при всем желании дети могут не всегда, поскольку те сами не обладают достаточными познаниями в этой области. Существующая методика преподавания, разработанная еще в прошлом веке, рассчитана на детей, знающих родной язык. Возникающие трудности обучения приводят к тому, что большинство детей заканчивают школу, так и не освоив родной язык. Дело в том, что, общаясь с учителями разных школ, особенно в городских, главную проблему учителя называют, учителя родного языка, называют незнание ингушского языка. Дети, которые поступают в школу, не знают язык. В среднем, я спрашивал там 6-7 классов преподавателей, там та же проблема, и у выпускников та же проблема. То есть дети входят в школу, не зная язык, и выходят оттуда. Весь этот процесс, как правило, в большинстве школ превращается как бы в формальность. Преподавание ингушского языка в целом оно превращается в формальность. Чтобы активным разговорным языком детей стал ингушский, основные ресурсы нужно направить на создание национальных детских садов и начальных школ, которых в Ингушетии не было и нет. Тогда как в Республике Татарстан 2 года назад из 2008 дошкольных образовательных учреждений 764 были с воспитанием и обучением на татарском языке. В 587 дошкольных образовательных учреждениях были отдельные группы с воспитанием и обучением на татарском языке. Также функционировало 855 национальных школ. Выбор родного языка для преподавания на нем различных предметов, математики, природоведения, истории и так далее, станет значительным шагом в сторону модернизации на условиях равноправия языков и осуществления языковых прав человека. Язык, который не используется в преподавании, легко начинает восприниматься как бесполезный и не имеющий никакой ценности. Известный русский педагог, ученый, писатель Константин Дмитриевич Ушинский считал, что родной язык должен быть центральным учебным предметом и основой всех общеобразовательных предметов в начальной школе. Преподавание ингушского языка должно быть направлено на его глубокое познание, освоение всех особенностей его звукового, лексического, грамматического строя. Без такого обучения у нас не будет выпускников школ, способных получить высшее филологическое образование в области родного языка и литературы. Следовательно, не стоит ожидать в перспективе появления новых поэтов, прозаиков, драматургов, литературоведов, журналистов, языковедов и так далее. То есть не стоит ожидать развития ингушского языка. На сегодняшний день в республике нет учебников и разработанного в комплекте с ними учебных пособий по ингушскому языку и литературе, входящих в федеральный перечень учебников. Минобрнауки недостаточно кадровых ресурсов для выполнения этой трудоемкой и профессиональной работы. При этом в большинстве субъектов Российской Федерации эта работа уже завершена. То есть вопрос в том, что в любое время Рособорнадзор может запретить применение тех учебников, которые у нас сегодня есть, потому что они не вошли в федеральный перечень учебников. Учебные пособия по ингушскому языку и литературе существенно отличаются друг от друга по содержанию, по причине того, что они написаны разными авторами и разных годов издания, что вызывает затруднения в преподавании предмета. При этом большинство учебников превышает предельный 5-летний срок использования, установленный действующим законодательством.
В образовательных учреждениях республики нет учебных и методических пособий по изучению ингушского языка в дошкольных образовательных учреждениях. Нет прописей и рабочих тетрадей для начальных классов, методических пособий для учителей, дидактический материал для учащихся, таблиц по грамматике ингушского языка, аудио-видео пособий и многого другого. Такая ситуация сложилась из-за отсутствия системного, планового подхода к подготовке учебно-методической базе по последовательному циклу: разработка, экспертиза, рецензирование, апробация, доработка, издание и включение федерального федеральный перечень учебников. В системе образования республики отсутствует научное и научно-методическое сопровождение преподавания ингушского языка и литературы, предметов, обеспечивающих учет региональных и этнокультурных особенностей Ингушетии. В школах не хватает специалистов, способных грамотно анализировать уроки и мероприятия на ингушском языке. Состояние преподавания родного языка в школах и дошкольных образовательных учреждениях не стало предметом тщательного мониторинга и обсуждения на расширенных заседаниях Минобрнауки. Также не поднимается эта проблема на ежегодных августовских конференциях. Введенный в 2018-2019 учебном году итоговый государственный экзамен в 9 классе по ингушскому языку и в 11 по ингушской литературе уже в следующем году отменили по непонятным причинам, хотя это важная мера по стимулированию изучения родного языка учащимися практикуется в большинстве субъектов Российской Федерации. Чтобы преподавание родного языка стало брендом и конкурентным преимуществом для преподавателей и специалистов, профессиональная деятельность которых связана с продвижением ингушского языка, необходимо предусмотреть ощутимые доплаты и другие меры морального материального поощрения, а также доплачивать стипендии студентам, обучающимся в вузах и СУЗах по специальности ингушский язык. Такая практика есть во многих субъектах Российской Федерации. Необходимо повышать эффективность межведомственной координации. Принципиально важное значение имеет консолидация усилий органов государственной власти и управления, учреждений образования и воспитания, средств массовой информации, общественных организаций и других институтов гражданского общества, ученых, семьи, социально активной и граждански зрелой части населения. Каждая семья должна стать центром изучения родного языка. Для этого нужно предусмотреть разработку детских настольных развлекательных игр, игровых и учебных пособий для детей, меры мотивации и стимулирования родителей. Главное, в каждом доме иметь сборники подобранных для детей ингушских сказок, загадок, пословиц и поговорок, которые помогают не только развитию родной речи, но и постижению детьми традиций, обычаев и культуры своего народа. Когда прекращается передача языка от старших детям, язык оказывается под угрозой исчезновения. Передача языка следующему поколению является главным критерием ЮНЕСКО при оценке жизнеспособности языка. При этом нужно правильно оценивать роль русского языка в нашей жизни, пробуждать любовь к русскому языку, к его глубокому изучению, как одному из крупнейших мировых языков и средств межнационального общения, обучения другим предметам и специальностям. Двуязычие не приводит к ассимиляции одного из языков, а наоборот способствует их взаимодействию. Дополнительное двуязычие, когда учащиеся сохраняют свой родной язык и приобретают знания второго языка, помогает прочному усвоению учебного материала, интеллектуальному и социальному развитию детей, творческому мышлению. Несмотря на это, некоторые родители ошибочно считают, что к хорошему овладению русским языком можно прийти, только отказавшись от своего родного языка. За стремлением обеспечить детям максимально успешную жизнь в обществе, говорящем на доминирующем языке, как правило, скрывается дискриминация, которую в свое время испытали носители национального языка, и от которой хотят уберечь следующее поколение. Однако подобная точка зрения совсем не безобидна по своим последствиям. Ребенок останется без культурного наследия своего народа, особенно морального кодекса ингушей эсдел. Он может чувствовать себя чужим по отношению к тем родственникам, которые говорят только на родном языке. Наряду с системой образования важную роль в сохранении и популяризации языка играет религия, культура и средства массовой информации. Неоценимый вклад в духовно-нравственное воспитание общества, сохранение родного языка носит духовенство. Крайне важно, чтобы будущие богословы при проведении проповеди и преподавании основ религии в образовательных учреждениях профессионально владели родной речью.
Наш народ сохранил красоту национальных песен, сказок и легенд, которые невозможно понять и прочувствовать без знания родного языка во всем его богатстве. Министерство культуры при содействии гостелерадиокомпании республики имеют все возможности для создания студии документальных и мультипликационных фильмов, которые позволят снять множество короткометражных фильмов в Джераск-Асском музее-заповеднике, озвучивая на ингушском языке названия географических объектов, забытых топонимов, башенных комплексов и связанных с ними легенд и преданий. Создавать виртуальные путешествия по туристическим маршрутам, мультфильмы по сюжетам ингушского фольклора, переводить советские и современные мультфильмы, а в перспективе наладить производство художественных кинофильмов на ингушском языке. С целью пропаганды и пробуждения интереса к ингушскому языку в повседневной жизни, особенно у подрастающего поколения, следует почаще проводить культурно-массовые мероприятия, активизировать деятельность творческих союзов, писателей, журналистов, композиторов, артистов эстрады, театральных деятелей. В республике недостаточно используется потенциал средств массовой информации. В информационно-просветительской работе создается только видимость сбалансированной языковой политики. Общий хронометраж вещания всех гостелерадиокомпаний на родном языке в разы меньше, чем в соседних республиках. Оставляет желать лучшего качества подготовки передач, тематики и содержания. Нельзя допускать, чтобы участники телерадиопередач искажали и коверкали ингушский язык, переходили на русский или иной язык, что уже стало нормой. Для исправления сложившейся ситуации необходимо, чтобы не только журналисты, но и другие работники гостелерадио, руководящие работники, режиссеры, монтажеры, операторы в совершенстве владели ингушским языком и постоянно повышали свою квалификацию. Необходимо возобновить на телевидении и радио чтение художественных произведений, привлекать пишущих поэтов и писателей для чтения собственных произведений, организовать бегущую строку на ингушском языке. С ноября прошлого года Миннацом возобновлено вещание радиоканала в тестовом режиме на частоте бывшего радио «Ангуш». Пока из радиоприемников мы слышим в основном религиозные передачи на ингушском и русском языках и изучение арабского языка, чтение Корана. В смысле религиозного, духовно-нравственного испытания это, безусловно, хорошо. Но оно не решает вопросы изучения, сохранения и пропаганды ингушского языка. Значит, остается невыполненным пункт 3 постановления Народного собрания Республики от 16 марта 2023 года, рекомендующий Миннацу организовать телерадиоканал с передачами только на ингушском языке. Данным постановлением рекомендовано также принять ряд мер по сохранению и развитию ингушского языка правительству Республики, Минобрнауки, Минкультуры, Минфину. Хоть меры и половинчатые, но исполнительные органы не спешат их исполнять. Когда речь идет о реализации конституционных и законных прав граждан, в том числе гарантированного частью 3 статьи 68 Конституции Российской Федерации права на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития, парламентарии должны проявлять большую решимость и настойчивость. Побуждаемые существующей угрозой исчезновения родного языка и непринятием адекватных мер со стороны органов власти, языковые энтузиасты, активисты, по отдельности и объединившись группы, предпринимают усилия по его поддержке. Общественными организациями, такими как Культурный центр Единства, КПЦ «Эсдел» и проектом «Безликие» переведен на ингушский язык ряд мультфильмов. КПЦ «Ирз» выпустил наградные пособия, брошюры и видеоролики для изучения языка. Некоторые активисты работают над совершенствованием орфографии и грамматики, распространяют язык в киберпространстве. Большую работу по оцифровке книг на ингушском языке провело историко-географическое общество «Зурзуки». Мусой Яндиевым подготовлен толковый словарь ингушского языка, переведен роман Идриса Базоркина «Из тьмы веков», произведение Шекспира. Режиссером Хавой Хазбиевой созданы аудио и видеокниги, произведения выдающегося поэта Али Хашигульгова, фильм о его жизни и творчестве. Педагогом Айшат Карто разработаны и выпущены на личные средства более 15 учебно-методических пособий. Мы не всех активистов назвали, но благодарны каждому, кто вносит свой посильный вклад в этот процесс. Вместе с тем они нуждаются в государственной поддержке, организационной, научно-методической, финансовой. В республике нет структуры для оценки, экспертизы, рецензирования и научного сопровождения этих работ, из-за чего, работая автономно, без единой координации, они зачастую допускают языковые неточности.
Не дожидаясь принятия соответствующих мер государства, мы всем обществом должны поддержать усилия языковых активистов морально и материально, пополнять их ряды единомышленниками. Любой национальный литературный язык появляется и развивается прежде всего через труд писателей. Они, создавая свои произведения, заставляют язык сверкать всеми красками, всеми скрытыми в нем богатствами. Они уравнивают его строй, выявляют его скрытые возможности. Только через чтение книг наших писателей сегодняшнее молодое поколение может овладеть нашим языком в полном мере. И дальнейшее развитие ингушского языка возможно только в том случае, если будут появляться новые яркие произведения наших писателей. Складывающаяся сегодня ситуация очень зримо показывает еще и одно. Книги на ингушском языке не востребованы обществом. У ингушского писателя нет ни своего читателя, ни своего издателя, не говоря уже о том, что этот нелегкий труд никем не оплачивается. В республике отсутствует система грантовой поддержки писателей и поэтов. Нет Дома Союза писателей, площадки, где они могли бы собираться и обсуждать актуальные для ингушской литературы и языка вопросы. Для осуществления дополнительного небюджетного финансирования языковых исторических исследований следует создать Республиканский фонд поддержки языка, истории и культуры, а также попечительский совет фонда. Чтобы язык был живым, развивающимся, современным, над орфографией и грамматикой должны постоянно работать ученые и специалисты. Правила орфографии, введенные еще в 1938 году, требуют корректировки, потому что развиваются литература и письменность. Парадокс сохранения культуры и языка заключается в том, что они сохраняются прежде всего путем изменения и совершенствования. Только мертвые языки можно полностью обезопасить от перемен. Мы повсюду слышим, как много ошибок допускают в произношении большого количества терминов. Появились группы типовых ошибок. Это уже превращается в хроническую болезнь языка. В средствах массовой информации много говорилось о перегруженности ряда графем, обозначения на письме всех дифтонгов, мягкости произношения отдельных звуков и так далее. Об этом не раз писали известные знатоки ингушского языка, старые педагоги Исаак Адзоев, Якуб Медов. Дело дошло до того, что отдельные авторы, каждый по-своему применяет правила орфографии и термины. Эти негативные процессы в языковой сфере происходят потому, что терминологическая и орфографическая комиссии существуют лишь на бумаге. Фактически они не работают из-за отсутствия структуры по обеспечению их деятельности. Неотрывной частью процесса языкового возрождения является проведение высококачественных социологических исследований, мониторинга и научной экспертизы для выработки правильной языковой политики, что позволит создать целостную цепочку мер, обеспечивающих сохранность языка. Остается без должного внимания вопрос продвижения статуса ингушского языка как официального языка в регионах компактного проживания ингушей и защита права носителя языка. Большие трудности в обеспечении учебно-методической литературы испытывают школы пригородного района, обеспечено в среднем менее 30%. Министерство образования и науки Республики Северная Осетия Алания за счет республиканского бюджета не приобретен ни один учебник ингушского языка и литературы, ни один экземпляр художественной литературы на ингушском языке. Хотя в соответствии с федеральным и региональным законодательством это его прямая обязанность. Все, что имеется в библиотеках образовательной организации на ингушском языке, или подарено, или приобретено родителями. Контента на родном языке. Например, в Республике Карелия этим вопросом занимается Институт языка, литературы и истории, который ведет работу по формированию корпусов карельского и вепского языков как основы для создания таких цифровых продуктов, как система проверки орфографии и машинного перевода. Институт оцифровывает звуковые коллекции фонограмм архива, формирует цифровой фольклорный архив, электронную энциклопедию сказителей Карелии, ведет тематический сайт по топонимии Европейского севера России. Необходимо и в Ингушетии создать подобные условия для применения современных языковых компьютерных технологий на родном языке. Должен быть портал, где можно будет найти любую информацию, статистику и аналитику, связанную с этнокультурным образованием, а также учебно-методические материалы для преподавателей ингушского языка. В данном докладе не получится охватить всю языковую сферу, но основные проблемы, влияющие на положение языка и пути их разрешения, мы постарались изложить.
Поступающие прения, я надеюсь, дополнят доклад и детализируют его, а также внесут свои предложения и рекомендации в подготовленный проект резолюции. Подведя итог, скажу коротко. Существуют реальные угрозы исчезновения ингушского языка, а процесс его ассимиляции со временем ускоряется. Перед обществом стоит задача остановить этот процесс и повернуть его вспять. Простого, положительного отношения к языку недостаточно. Потребуется прежде всего изменение жизненной позиции всего языкового сообщества. Каждый из нас должен строго соблюдать принцип говорить на родном языке, если его знаем, или учить его, если не знаем. Конституция Республики Ингушетия предусматривает, что сохранение и защита исторического и культурного наследия народов, их национальной самобытности – высшая цель государства. А сохранение, защита и развитие ингушского языка является обязанностью государства. Из указанных норм вытекает, что вопросы, связанные с сохранением и развитием родного языка, должны стать приоритетным в деятельности главы Ингушетии, как гаранта соблюдения ее Конституции. Мы, как представители народа и носители ингушского языка, вправе требовать от органов власти обеспечения реализации наших языковых прав, предусмотренных действующим законодательством, осуществление языкового равноправия путем заполнения окружающего нас информационного пространства и всех сфер жизнедеятельности ингушским языком наравне с русским языком. Обеспечение передачи родного языка следующим поколениям в рамках надежной совокупности мероприятий, которые распространяются от младенцев до стариков и от отдельных семей до всего общества. Язык надо спасать прежде восстановления башен и храмов, прежде строительства дорог и социальных объектов, потому что если мы потеряем свою национальную идентичность, все вышеперечисленное уже не будет иметь значения. Сложившаяся ситуация критическая и требует принятия срочных мер. Без поддержки со стороны бизнеса и общественности государственные органы не смогут справиться с этой проблемой. Поэтому мы обращаемся к ингушским бизнесменам, проживающим как в Ингушетии, так и за ее пределами, поддержать государственные и общественные проекты в области сохранения и развития ингушского языка и литературы. Призываем общественность Ингушетии мобилизоваться и не успокаивать до тех пор, пока не будут обеспечены достойные для ингушского языка условия для его изучения, совершенствования и функционирования. Мы постоянно акцентируем внимание пригородный район Волы. Владикавказ Хайцы. Владикавказ Хиз наравне с пригородным районом. Сейчас пригородный район Маргаинза. Ну, бах, буря. На устах мать. Что ж, доклад кетчер, вот одна вязь, хама так латри до халдеш да танар. Так дихай петергадация да, только хаким же балхаш болшна, ёжа информации, и должен да халвей адостат. Ах, ну после инициативной группы массовой улта, конечно, Шинхетер хавалыш, что ваша была болба маснен бакла алор, что была. Ну после молодячана, сама фигачана. هاي بحندات حني على شيء بروته تغمر دينا عتقد تبي شكوليات زغلة مرتيخة سيرة تدر تسير تسوحي جداية ودقلة ذيك عرفت بس لا غير موجود كان حنس شكر دوسو دوي يوم بعد Telgaat goed dat. Weet je niet, ka? Goosje jachtje die aan het oogsten. Goosje woordwachtje doet dat. Ze gaan met halieën. Toch nog met halieën, als je door wordt, meeltel gaat met ook. Ach, maar goed dat zijn. Ze gaan gewoon ergens gaan smalsig neer aan, dat is wat ze alles. Ah, ze hebben te worden, ze willen. Gewoon problemen, allerlei met. Вой мой я хоть шах садош хулыш лахтиялыш. Вейлиет цедер бахандолыш, тярахдош, имя числительное уатсал, диш я гамдиш, доридиш санхан. Имя числительное есть тярахдош.
Hazmo marka wij leert ze doen, ja door kasten deen dat deler. Is zijn bakde sheikh zijn sekhanus. Was a meta je tsigler behandels, hadouches door dasas, khasah na hayah deler. Televizor kladou shaakhish, kartish ol sagwas kartaj mark. Hajkesh ol sagwas hajkaj marka. Qamas ol sagwas qamaj marka. Кусишь alles, кусаж yok. Харсахды, произношение этих слов в ласке метоячи харсахды. Ханатыс харсах. Иш кохама мет и цихалр бахандолыш, шоах сагат вардасу. Таханр вей хаждуахти мышет. Катастрофа ешон таханр халие, цихан хан халие. Цихана wij moeten zich gesproken tegen wij Kazachstan. Het moet hier allerlei basis. Naga, zij het ja, zij trossa. Ik heb toch al gezegd trossa, maar ja, haar jurte, haar woorden Duitsers wij посему ергис Казахстане Киргизии дадор ягер. Het moet nach boches. Heeg is college watches. Gooit ze de gaan ze de achter. Het probleem maken ja ze gaan. Als het zo is Тахана яздыр бокуны стол еш вурит мотиги. Иш мотиги аж даются геш, но сон цаши сади сдаются свои отти. Легр я альфат мухойшан. Склонение. Распрямя туях дыш, именительный, родительный, дательный, винительный, творительный, предложенный. Вайбар легр, да. Иш бар легр, цихар бахамдолыш. Духалтыш дохалгаш. Эки духа дохалтыш, цы лидера еки дохаш до хатыш цихарды. Вейвал хажил Мухаммад Тухан Напсат яхсер живей. Техер алып мугыз хули. Согласный согласныш. Дуал душли, дер душли амар хадишат. Хансен واجي سو حافظ محمد واجي تخان واجي نفسات واجي حنشي ودرسهم تخان در محمد در نفسات در سأزي правила شالا دوا и техдолж дوا дашаш нах белгу беждали кыяхмаш белгу беждали дади нани лами кортли яхш дашаш мдивей нах кыяхмаш белгу деш Es ietehdels do dashas der doje imak hansi woders da de yehaldis eski naneder lami karkagdalar kortli kort bohbur tak çaqdı atehdels do galgay nach belgis bej do tsarish Liza Isa da nana Der duje esmarka khalishat. Hansi wuders dazdir, nanizdir, Isazdir, Lizazdir. Sıkıldıyız. Ispravila schojat. Учитель шхаут бо телевизорче. Траичра бог бежиер yok. Траичра. Камяди hayatçe барайт галыт до да парламенте да вихач аз чи я хайр цхасык. Ханзи yok гяс асынче. Мал бекер юрте школе рейс. Траичра бог бежи учитель. Барайт галыт дыр сукам я хадис чхан. Такого учителя гнать. Ишкуле давах везему учитель. Ой, око дик докладирую, а что она, жерик правила даются, это сундук хаес, правила, а что она даются гяц, а что она адда, а что дадутся да, так она сидина, вы язуна, вы плакаты что, вы этикетки что, держлах алгатш. До хаяшиш его гимназии бери книжки денсуй. Автор, доктор наук, филологических профессоров. Я здесь, тоже 22 года, Ардиан, Киншдес. Так, Сетенмайк, Ханс Укшермайк, из Еригусу, Хадин Дац. Шола я огу аз хаид, что тайпенси харса хиязия, тайпенси. Фамилия написана с ошибкой, с автору.
Da kursa diyeş yapçı. Malu az da adas. Doğdum bu ağıyı jmur kayar. Sahaniyse ver. Dari kiliş adi şartlas. Kozli ko galıktı. Kozli ko 63 ошибки. Dari gdaşajda girdiyatlas. Bah be'ayi şozli it doşdu. Tak iş bah be'ayi şozli it doş. Kadiktan so iş kulü mıhamni bol. Kadiktan norm yes. Kodiktan daşaj adişa her diktanta şibayi dizli so daşaj ku. Tak galtış adişa adikata kadiyaka. Her diktanta tra saç galıktı. Kolvoti işiyor belhızlıyız. Ayaziyat доктор наук, профессор филологических наук. Так, не только грамматические ошибки. Санкт дашажди и хадуалдес, санкт дашаж. Харса лил, хажал. Лил или локож йох. Яздят тексте что. Лил или локож. Или же ехжат. Аши же ехж. Или же дохжды, или же олжды. Эти санкт дашажди с харса яздят. Şoladı. Asıl dağ yok haykiç. Asıl yet gor dağ şalıt. Lahtı şol ya ulu şol. Dağ hor. Kutmuş ya yok. Kutmuş gurgişis. Kutmu gurgiş yok. Kutmuş yok. Следующий, ахуй, Санкт-Петербург. Техкиретыш, халх уд yok. Непонятно фиахды. Техкиретыш, сых уд алынегды, тех уд алынегды. Но халх уд хасады. Бузи, бринчи яг yok. Бузи, бринч халыш, алгы зримайты. Бузи, оргич яг язя, что пару халдес. Гали, ахварсы diye yok, çünkü hamaş. Ахварсы diye, ben хварс bir işi, ahvars bir işi, halya, resmi хварсы işi, no, гали, адвасы diye dalali, kıştı farkı. И такие сочетания цикнишки. Так, цахни яздят. Можно غير الدوت خلخ بينا جزء كربخان. Achter gaat, غير الفتحات غير الفتحات. Путай слова. غير ik heb half nog banditisch bus. Al die ik heb, غير ik heb. Moest غير الدوت خلخ بينا ook zo جزء كربخان. Zeg Jozef voetje яздят. Kanu moestiga avizir zio. Kanu moestiga avizir zio. Dag Venus zo after. Ja, after ja gas. Maasik befasset is zeggen. Gertas. Kibali, muqbali. Kani moeschuli ja gas. Wil nu erwe ook zo. Hamant is nu wil is dat zijn. Az yazdarım ustah bu yok. Ustah işleyip bıçakas. Ustah ka hansen muş, kum muş, hansi utihir muş, kum utihir, kum ukhaldisum yakas. Tak zamolça. Tak sayazın huya, ilmiş ahine, korrespondent sabahmış. Su yok. Şibe filakşır. Konkursu yakayası yok. شبع خيلخشر از حلق موتي قاي طاق ازري باه باش حلق يخايس كونكوسي تا ازري باه باش حلق كونكوسي يخاقنيس ميل خياني تنسي داي ازري في خوجات افتر طاق كورسبوندنتو تو يست شي ازري بريلا يا علي غيتي يعني حتى يجير افتر ور حتى بيش yurt da bu kameldir. Yurt da yok. Tısvet yasır yok, gaz yasır yok, asfalt bilanık basır yok. Su baham doluş, yurtun nakda okur. Su fi
قرزاش حاجة بيحكى راسك تلقنو عاصر تلقنو تقصب عن دوزش ده يخابلي يكتب واش اي بيز سبيختي حاجة دوك خيواتش تاكل حلق تاق تيتوي على السو تخزا شارتيست بي ورج بيغارجم خلق النجل يا اخي بيدا تشير دايحر نجل يا اخي талант يا اخي народный талант خلق النجل так azlıqa ili değer kadar yok sani İliş liqis xals tawmi ali yaşıp İliş dua xuşul İliş al xuşul aşıcı liqis tak ведущий çu yok haz aili вахри bağa xetis yıla yok предложение yok biz ili dalokri bağa dar yok tak aşır يلا يو предложение عاشر الأخرى بقى حكيتسو فيز عاشر يا غزوين ياخدوش ذات دخلين ترى عاشر جوال نو единственное числе عاشر آلت или он я есть он işte ildaşır hani fevralı çayak yegil jişan beta taçmak yegiyas oğayalır halk Начал я хожу с передач, новая рубрика ввели в этот. Халк начал я талант я войне. Что? Талантливый был же. Был талантливый, был мод хабуцы сокош талантливый. Хожу, ох, измет حال توادله فدش بعد يعني سيكت خاطر تلك كيف ياسيت يعجر تتلفيني بوغ بيش هنتن وش آدم وتسيش بوغ فياسيت ديك سجرس دا رخيت بوغ سو دا يالرس راكخر سو يالر فدش بعد خدر يعني دير خاصهم ياخاس إلي جاس فدش بعد خدر as echt als habie gedaan en als sink als dagja te sink zit jagas rollen met tot je speeldatjes raast met te maken je gasjas nog goeie hoyo chaugus der духом хуяр касте баргиш хубуян тас касте баргиш хубуян нам не нужен родной язык раст met tot камяди атагды дикагды дакет би наха атау худян аз Если что то хамаш, их попал жишо, собег мубахлиш. Так, юх, чевич и яят. Цашахам, хажу аз хойт мотик белгл яир. Иш хойт мотик хайч метрул ктадал мегер яна. Судор чевиш аяр ядерас. Цашахам, цашавагу, то бябар яна метрул кталу датяхас. Так, гос статус хаджа нахга Бог бейт безе вей метлы собранишка язуныш хадейт дес собраниш галгай метл даках ес телевидение галгай мот соубах без хажут раутамыш яс Ахмадие моша юстырвоес Харси Мухаммади телевидение госу бин агляса передача живицар так Харси Андрас 18 год, 19 тогда отцом, хажита ворс турца. Ай, ханду ваши, расти мету, расти тет бебах докшо, расти гусов бе докшо, галгаш ваши, зиой галгай мот буца, асякше, цашики дякт сам спидаш, расти мету циеш. Так юх бол евкуру ваха ес. Ханзе ира под дис спидача жица расти мету. Хатыш Хаси издател Оку Ахмада Жовтий Гаскиметр. В телевидении, радио и Гаскимот, Гаскиш бесбалатырыш, Гаскиметр Абулдышбат. Ах, хажу гостасик хаджа метул туади десян. Собрание, что будет без, что будет без, садик, что будет без, и школе, что будет без, Андрас. Юхенсер классиш, салаги гилаю классиш, гал коренизировать не отца, коренизировать я хочу фиарде. Цан хехш да предметиш, гал гайметл халдис,
сам урок раз метл и успела шалш веш раз мод ходуш корректируй. Дилах ехенчес классишкера хех кешбу хех кой غلغي موت ديك خوش خلبيس سام специально حيلا بيت училищ خليس لرت حيخ الخوي بولش цинцани царцани масняни масняр яхаш до вейнях до ачи до деша жики се خوش бери бешмышка школашка غلغي موت прила ё пунктис موت حيخة ساعة السوداء دي يا غزالة هاد شو ساعة ما بتاع شوف ليترتور حيخة موت حيخة شو ساعة دي نحياخ وروك مخليسر تاخ ترى يلخي ساعة دقيقة 6:36 تاخ شو ساعة ماركة كلا تخلش فحيخ خوتشو كبيرش دا الساعة حسو دا ديس يرش فيزكولتورة دا يقيق وحش بيني دا يقيق وحش رسواني دا يقيق وحش مترو يتر الواس ياد مت حيخ وروكش كيز جاب يعني телепередача, радиопередача, голгайметова, соуях есть, явлах, ворлах, телевидение, радио и театрские, корректоры же, редакторы же халбиес, артисты ахуш, хаса камерду, духовал ждешь, камерду, артисты комментарии. Седло голгаймету я кайбахлах. Седло голгаймету дахлиес. Ехенчеш классишка, берешка, ляха журнал халдиес, газет хал, я журнал и газет халдиес. Ну, хажал, ах, мультфильмыш голгаймету даха студии есть, итлах. Цайтлага бордышкыр, юртышкыр, рекламыш голгаймету ях есть. Дин бохмыш хихыш бот, хихыр хосее. Я бальдисты голышал, вот консер. Нахатся голгай мот хихычы, голгай мот хихычы, хихыр хосса, корреспонденты са, голгай меттылы, метташ, дақухыш, дақаха есан, урок штиль есан. Аз будешь корреспонденты есть, корреспонденты шаш духовалтыш душа, ваш ладуги мусхошон, да, или шанлера, или я видижу эмоцию зелень. Цу хар алцу хош хар деюх, хар де. Хойтлах, из дороги ваших дадды, дуал кардулчар, дыз датсяна наха адурты. Той иш пойт мотик белгл я кайрас. Хаз тагныш дина софрет хойша. Пойт мотик хайой метулук толу дат. Хан толу дат аз да адышык. Метулук толу дат. Из мот дахигыш бодай на нее мот цухуш болды. Ханзер да на неди. Ханзер дей нои мот шар хабус хош бат. Хажу вей ведущий ви эрз мгулахсон. حرام ده هم دادالت دا صدر شوالس زنگ ولد هم در خرطور دیا یازو دیا هاجو تور یوخو خو شوی نخ حبیت یاد نخ دخلی در عدی نورسن چسکی اخ حبیت چالخ دیگه حباخ کیت عدیز را شوی نخ حباخ کیت عدیز سمت قدامیان از هنیا خوینه وزنی اخلاص داشت خاصیش کن داشت خوری چون ود دات و خود سکنش کرده غال کردیات ماغدیز یخ اوت بولر یعنی یزداد یخاس بورل مدیس یا یخ کوک یخ مستال یخ دبولی والی یخ وال یخاس بولر دهوز یخ عقاس یخ حتی چون بلگادارنی مسوس دوشین حاضر. Так, что ладно, Ильяс Хачвир,
Бог бежвыз йох метцани вас метцавы. She rızkınах, nisiyiz. Rızkах aldıyız. Etkil gitsani, fınakti, etkil gitsani, te doğruca, vuham da doğrusu. Kil gitsani da, kil gitsa aldıyız. Mol vız yakır. Ditçi diyalıç yoktu. Sak ku yok, ku, ditçi diyalıç, ku, basfut, halıtsın. Diyalıç, Хаса yok. Delçi aldıyızı. Goy duha bakina halk bakina tediz akış sen kamyazız dur. Hans bakina hog yerel moçuz vaksa kahver baret ne gargalıtız dersu. Sen dersin sani sagi yakış. Sagi alişat dol dujri, ser dujri dol dujri. Dol diz malu. Sagi Krijgt niet geldies joh, daar hajit de boos niet. Sagi dochter lart gelden geldies joh. Sagi bokoyat joh, gasa ham hadi. Stover melbols die joh. Sagi wates. Hansen sage adies doldoje. Hansen sage ilie sage nigit de sage dochter de sage krijgt de niet sage. Sage agatsik sage alles sagi maar. Is doosje. Хила до кешил дужит, ханцы сенси яждо дужит. Из дужидеи халк бебян бгалгай, халк бебян. Се дужидеи, се дуал дужидеи, се кешил дужидеи моллатыш до дош, ниш хавал сагалга бар, сагнышлина. Да хорты ашатеи, да инди муса вести, ер мол варивай. Да, трус низкой большой, трус лезет в основном бикези. Пошу, дик бус, мот дик бус, пошу, низ бус, его пошу. Трус не двое, что дик бусер. Хожу, барет лахчер, центральный парламент и московский парламент. Цар хадисаче закона ох нисхой яждарто ханздасто нисхой сахан ваша депутат о Кастоев Ибрahim варивай депутатхан из вот голдена ох яздя я письмо адиш ханудиш дерваш ох яздя дер в Москве яздя дер вей парламентге гой таур асхаби алыр Бехки дан ханс данани бехки дет лисас хандс хочван цан шваш хасмот цан мот дахихе данани десадас дедушки бабушки бети бочиш бо циношки бирш мот хаум бебац да е аду дяншан избу читание шани избу читание ликвидация безграмотности яхаш эшки нах баша бетеш наха курсиш хачиой вей метулук талх дешах да خداخو توفش داود موت داباب تاتا اتشوس اتشدالي موت حبوت هانت بعد سوق ديتسات حيا يعني يكورو حتوين شاميالر في ريسبوبليكي تابعي توز ديتسات خليس داقاس يالر اخساحتش كي في تاغا غبوز يالر اس وين اسيميلياسي حي حبيش ساغا بوز بوخش بر اسيميلياسي يا حجي قم موت دابقا بوچی بور مت راس بوی موت بوچی راس بخدوه هیری بر بوچی هیری خدوه وی بوچی بور مت حاجة قم خدوه سن خاطر زلي عشان خاطر أجو هذا ده خاطر لا بدي يعني حمادي سحمدك دي сделать запрос, чтобы хотя бы неделю один раз давали вот этому человеку время на телевидении, чтобы он объяснял эту жизнь.
Я разумею, ух Значит, от имени нашего совета, хотя бы, чтобы знал, пускай он им не преподает, пускай он потом, как тебе сегодня мне замечание сделал, так он пускай делает замечание в открытом эфире. Гой, я урит мотиги, урит мотиги, вей язр бохо, амял дешхана, галдеш хадежья, урит мотиги. На сегодняшний день 17 правил мы нарушаем. Язр бохо, жвайток ежья, урит мотиги, урит мотиги. Ах, что слово считаю, дождь, дождь, хахажи хаснаха, хандешнаха. Чё, толхад метрулком. Аз хобду парламенте светави хачхан. Бог веков, говорит, Руслан хантей павра. Пара звугавор сюда. Цегиш богат со память яс азяхже машине да звугавор сюда. Цег аз да ялер. Эгер халк бехки научно-исследовательский институт. Сова хавр да Иса Кадзоев Евкуру Вотшан кежек эйме веварис дат утерис мчаха Иса хавари нина йоч одервей дат хадертон нина игвах даях нина яхас кят хараки и я дифтонги и у я дифтонги лос ай يقي حدوالوري بي جراماتيكا يقي بي الفابيتا يقي عديش ناخا بوغ بيرش حدوثه اتخدر ياتش زي حنزر حديه دا بوي وشاموت يا بروجرامير ديك بروجرامير اس باز تواشا تيخر دا مغاشي دا وخشواشا ديتلش تخان فيرا دينير اخري ورايا دينير دا باز دا تواشا كيتشه فيراس يالر ازدوي بفيراس هنزرتش ديشاشنياخ نزتش ريفورم الفابيتا حي يشيل جاتيانا دقيقر اخ يفكروا حت ويتش زازيك ويرسوتها زازيك وحت ويتش سغويغ واصحاب كيرتي وشوتيا программ اخ программ урезать дя اس программ продолжить дядер цок хамхалынсыр يفكروا حت ويتش تنكرسكم ديتو يالر وميت خلق تلخات ياخش مبي نخياتش يفكر زيوخ يعني در تامشي هم از موت سقو چاردوش چقم يالدو از ارميت هم خندات يا هم خود دات يا اخشي واغر صنو خوات ده شنو خوات ده قانو خوات ده ياخش غلط شي واغر صدق شي عجل سدامو غاش ايش در يالو سوق صدق شي دي صدق ده صدق دقيقه اما خان صدق شي مياه يا سوق يخ يا خيار اساس انغو چاندن ده دادال صدقچي يا خاص صدقچي алык صدق عادي جدولچي از صدقچي و دخني و صدقچي خاص عادي صدق عادي سكچ صدقچي عادي عن صدق دوست ده بس حاول تحاشوا مثلا دعوز بوش доктор экономических наук, исследователь Центра исследований экспертизы предпринимательства университета Лорен, Франция, исполняющий обязанности председателя Президиума Всемирного конгресса ингушского народа ВР. Бог Иса Магомед Гиреевич. Бог Иса Магомед Гиреевич. Франция вагон вот волжского духший, он шиет пейт бянса говорил, он от агрессии оважи, وشيء حاضر له ديونه عشان تاني كنش كمان بوتو حاجة لا عشان نسيت كل فرص Вы колчен, вы ваша Петроградбек дол, диаспоре за рубежом порядка 25-30 тысяч. Жмачаба. 25-30 тысяч. Точные цифры я сханяч. Хамалген сага русские амязы. Но паспорт мычавя хошхолчи, мы можем определить из мычавя. А Эгер Халбай дук Нахмбахаби в 92 году, пригородный район Нахмбахаби, ведук. Он был Энди Норчишка, Тигер Бахаб и 2000 Бахаб. Так, царя Хахан Бирж Мади, Бирж Диан уже Сагюаляй, царя Хахан Ух Бирж.
Поэтому поколение в поколение. Точную цифру мы не можем сказать, потому что такого учета нет. Но у нас в основном живут Австрия, Франция, Германия, Бельгия, Голландия, скандинавские страны, Швеция, Финляндия и Норвегия. Живы самые такие крупные диаспоры. Wenn diese Fett, когда они растут, когда они они в ингушской среде. Да, нас даже он с собой бережется, когда дети все вместе, они на ингушском языке разговаривают. Где они видят, как, когда они присутствуют на различных мероприятиях, да, сагивачхан, сагивдачхан, цигидио, гамугойцан, война, вук, муштады, вай адыдыш, муштады. Цигя барыш, сгуц. Если мы возьмем Германию, цигдион, по всей Германии распространены, а вот конкретно, что Юртму бабу, Галай бац. Франция бы, на юге Франции, Ницце, аж город Дицик бы около 300 человек. Страсбург, Дицик-Бах и Парижский регион, Ницце-Бах. Бельгия, Бах, тоже компактно, Гент, Антверпен, Штьох, Мотик, Жишева, Шапич. Еще в 2015 году Евкуруха я раз прямой эфир Жерцахан. Цахана хакейк до цигер. Я война мод быстро жлак. Цигбянах, цигбя бирж, омтыгац галая мод. Ханяч с третьего коши делать, они идут в садик. Цигерги французский мод абулу, цахры цар он бярден дабуслу. В случае с хам дом dia о дихрдер. Ханяч асабыз дамиаририк анализ аз единственное дизер фут с нашей стороны хазгас адлуги министерство парламент в случае гастадла луцазер. Первое предложение было такое: детей надо привозить сюда в республику и горгона хаири, чтобы царь галаймат он получил. Из долудац ханяч не берегешь бац цабах кишолж бац. Аз политик вартик халвахары Россия очевали еще уже варц. Случай с хамы чахдадац. Шоладар ягары учебные пособия специально адаптированные для людей, которые живут за пределами России. Лишь учебные пособия. Чего ездишь, ханяч книжек учебник, где он цигла халдич спейндац, потому что мы можем организовать воскресные школы. Аз поражен, что он до того, воскресные, на субботу, где халахи, что он до истик, что галай мод он бибарох. Ханс маснихет, ан турки мягко, байбаха нах халха бяханах, но мод без бежбы, вы аддеш, ну, сабочалил ядац, ханяш туркиш не нацбяб. Ханс Франции, соси адл богмагнитик, Франции преподаватель из школы Болхош, Царол, свой родной язык не забывайте, вы должны его знать. Чем больше вы знаете языков, это ваше богатство. Поэтому даже есть специальные датет, он без мотяж, и французские преподаватели в школе. Значит, политика Франции нацелена на то, чтобы язык свой родной вы не забывали. А то же самое Бельгия, Голландия, Германия, Маснаты. Шеймохт би, быцмы были трех царь. Шоладар, оярфут, Шоладар, оярфут, ога собраничай молодежь, мы что куда чтобы дикая мот бус бож. Царь ялар, то английский, немецкий фильмишки, Тигр Хамаш, он дуах. Даже если были бы мультфильмы, даже Тходох дали на мы по этому вопросу мы обращались сюда, в республику Цахан. Ну, Евкуру Хайпас, 15-16 год. Цахан дия кегена халаша китер, эш мультфильмы дадулдер, Тигр Кабардине Болгарии, Карача-Черкесия, режиссер Агуалия, Бог 5-6 мультфильмов Ардиалер. Из мультфильмов уж очень халдехер Тходович.
цена днем 5 баллов, ну, бог 5 баллов, но это 5 баллов, потому что цауэр сага эхета школ алгаял, ну, низ. А мультфильм Бирж Муалис, так, они улавливают мыштхалгес. Так, я арфит передача Зохтиви. С передачи вдруг хэштегнах. Так, миссия с культурой гигр, с передачи ЗОК возобновить опять, чтобы мы могли просвещать и уже и студентов, и тех, кто вообще моцелюсер. И последнее, я арфит, Ханзе Цанимялровус, телевидение НТК, Магаский. Царь передачи является царь, вы адаты ждут же, а последняя передача Кижавса царь, он устал, лук мыштхол, мыча вот из устах корт, или мыштхол есть, царь дик передача из Мухаммаш. А цигди он пять язди без божества. Цигичи царь из Мухаммаш, царь задулычи, мы могли то же самое использовать у себя там. Так, аз мы элы, ходергиш дион дахли мадари, аз огуз мощь юртштаство. Но ханз да является система управления. Ханз, например, Ници, город Ниццы, там 320 тысяч населения, город есть. Цигичи аз мы элы 290-300 семей var. Цигичи ялчи дион. Разные типажи, медисик барыш. Жна хагулубя, нормально хагулубя, тамат хашав. Аз бы юртыш дукасышт. Дион турк хашав. Тамат Мухаммад Вайдзаги, да, энергия. Турк вы Мухаммад Сулдыгов, у Яндеревас. Царь Дион Малахам Ихач, да, доухалч, да, разные национальности митик. Доухам халч, Дион, ижире Бог, анисту. Управляемость еведик. А твоя халка хамди, вот я типа тамат халч, турк халч. Одну ассоциации этик. Хаздукаевич барахою бахавдин харжавцик. Судим сразу же в первую очередь флят. Шкала хагулбя шебиржди воскресной школы Хаиловой, алаймот имбизы. Хаставан узмис с хазанс. Книжка шамаждин кешиш доктор цигиш халдахи. Ах, шоладар, ханзвей мероприятия презентации Ингушетия Эрлахиш. А вы харвал, халфал, кегнахи мягкий халц. Хасфун волда, аздволд, ах. О, ляр харфет, ханцигичи, нити, о, школа танца, специально сакхакварвял, ах, чхабашетиация. Алпи Мухаммад те долж, чтобы он не долж. Хаскетский язык, что Бог быть будешь. Ах, я арфит. С Бог, где он бойцы будет сидеть, ЮНЕСКО Махаяиус. В 2009 году лингвисты, ученые, хаваши, за анализ по всему миру. Так, воймот бы. Ингушский мод был, якутский мод был, дагестанский был, белорусский был, 19 языков, где указывается, что дети наши разговаривают, но использование в других целях, там, при написании и прочего, они его не используют. И это является угрозой, что в будущем язык может быть на вымирании. То, что касается Ханзбаймот, не только вой, боевош, там находится, и лишь бы, что нельзя этого допустить, что надо какие-то меры принимать, и что ЮНЕСКО министр, надо делать царь предложение. Так, война мот, Алай мот, дух бийца масни, Ханз в 18 году Джабриди Мухаммад Албагачевич Джамал, Муртаза Куриев, полковник Волош, Сафарбек Мальсагови, Вейвесак Махани, Франц Халбаха. Царь 24-м, 30, где-то и вчера,
что был бяцар академик хану Дюмизель яхш, Жорж Дюмизель. Царь змог цинца Дюн. Они аж в 24 году азиатский па дух войму весок мамучхан баха. А херии дагестанцы, царь сразу же цехал качники общество по изучению осетинского языка и культуры. Общество по изучению дагестанского языка создать общество. А воеводе весок мамучхану, но это царь он войму цахан или царь, хас хаддор поколение жи. Сандион, Франция бяхач, Германия бяхач, бяхач, Слаймот сан худож. Цинца Бог бяхач с боемоткиона, мышц склонение, мышц делегион да сдяться. Так, циф хача пача, ши центре цадион Америки, шолая Франции, Америки Цу фируза аздоевая живей, ханивей цинца болбяб, цу меришков султан хану, ханзаволж ми султан. И Мустапа Беков, цинца царц болбя из Николь, профессор Ёж, судья Ардяха Ермус, грамматика Ингушетия, Халдяха Ермудох книжки на английском языке. Так, он веймот хошбы. А Франции Франсуа Гереньяш, Сорбонна 4. Цу ардяка книжки вегала дутиш. Огэ озеры вэтигере шитца гязвяв 260 мот бы, ну осталось я со мы как звучит наше слово есть различия малаи Тукар от Цаволчар, от Лёд Цаволч. Ну, а хайца Джерарский район, Суджийский район, Малгибекский район, Назранский район. И Тигр-Юртыш, по 4 юрт. Иш хамаш, да, я здесь на магнитофон, всегда я не мог. За Бог да будет же, ханяш, новые технологии не хоть использовать. А царь, он воймот, может, вези, ниса, может, сам лёдуца. Ах, озы Увы республики дукегнах бы в истории может халист Багдар халдезяш хаз Сабол чарвал озер хамд ортик халдах есуш представить откуда езер фот первое хаз полевой материал хаз даваха султан миришку дук хам хош мис цингер цухян хамыш даязду артефакты, хаз курхас жвейди ан, хейк ядиви масхана халхра. Цори хану случай, что хмухой, курхас шхам коряди хаз восстановить. Один подтверждающий факт ми, кола дарди он исторические записи шми Германии, Франции, Англии, хан. Это я зяду. Один 100% вайхам хамдыкас, культурное наследие кас. А уз дуккегинах бы который занимается сбором этих книг. Ханс Техасу, Ханс Винчхану, Овы, Дикниш агент, Палас, там, потом путешествие дипломатов в Грузию, это 16 век, и Поладар, и Смитьяж, английские книжки, и Мамон Чебеки, язык книжки, с книжка один, о собира, ну, агулдуш, и вы цель малая. Вайдахок жда хамди на хахатыш, а ирмича яздер, книжка штадио, ерли яздер. Конкретно, да. Что Бог был будешь. Задел, ведь хамды. Да, Софал Волач. Тоны мероприятия школтха. А мы с него барт лишняя. Аз 31 октября, 23 февраля, трагический день важный для нас. Цигичи, Оамасхан Лилду. С дуажды доводища нах. Они ач халха, мол диши алчион, берег жваши хитр. Хац,
нахабуах, фудувей, хам мероприятие гервей, мол, диш дервей, цавочер, а нис ахтходуа. Адиан, вы хам дис, реальность мис, сочи ох я арфит, цигич тхониры барт биретиш медитхо, ялши уз у республики дионаш диша на хавашахи. Я اشتغل جزر يعني صار برد بوري أعطيه برز برد از هم دیش درد خود سوچ از دیگر دست سبال شهر اول بلاگیرش دکم بی باقی نخواد هنوز اولادی خود از اولادی خود مسخن از مالا هم خالش اوز هز جبگی محمودی چرت بودش در 16 году اوز تلفن تیا سبت تیپ میریس خان آدی مفتی ایسان وری خم خود سیگش وقت تلفن لاتیا حال یه چرت دیو ادلو یر خودس باقی نیت خون یر میگش دیه مسل به ادلو مسا آخر سیگ اوز خبر حدیرت خون سخت پروبلمیات اشتغالی شو رزمیر مالای رزمیر از یتسنیا هم لیل دواه آدیون برد باش از هم صورتی هست آه تیگر نخیش بمشت اوزر آدیون از они столч, хос хочешь, он тхун хос податься. Да цигдя бириш, дицан война мод хац. Цигдя бириш. Саболч. А ханз резолюция воюй, если мы по итогам заседания, аз мероприятий сделали, чтобы мы их включили мультфильмы, передачи, ну. И адаптированные пособия фахам. Вот الحمد برك خالص الله دوغرا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة عاشق بركة دول. سمقت أنا ولا حاجة نواسل والحار ولا عند حار المار. ده قرآن شاه تيباش قمش ديات أشياء حن وعشي دوز وعشي وغلق ليل دوز ده اللي يمشي ورتحن تيبون خليشير تحن قمن خليشير تحموت للبيت شير هذا ديال حكمة تفت وخلق أن يقي تيبار وامل جني تيبار محتاج دان تيبار غلقش دان تيبار مخكش دان أقهار ورا تشي دال دانش نعمته سنخم بين ولش تو واشيش دال علين ولا طبعا غلغات قوش بوبو اسقلاه موريها اذا هي دال غلغه حقلش حي غلغه يقوم اللي ليش غلغه ازل غلق ليش غلغه يموت البش داوه ديق الروح صديق الخلر مثل مشاهده حدا دنجها وي موضوع بوصلني مثل اجرح دنجها ديز دينو في وقته وين مهاره ديالن عليه الصلاه والسلام وياش خانه داوج عباوه عربي عادته بيرجع مك تزامن شو مكي حستغني المكي يعتز وين خيط جو مكي دقر ولي ازر شي ازر سقواه متك ما يعتز تزامن شو خير عدم داتك داخل حق وخردري حق ولدش هت صار شيء شو وجه شهر خيطش اوز ناح وامل دق يوز ويقمن وامل كذا يوز او بوسيني باخبر بدوينش عربش تات كيدي ديز بي بيرج يا تات دق دي داتي وشي بيرج اوز ناحمت سواعش اي باش خلق كيرجي او دع بالي قش بدوينش ذكريتي اوبشتو او راسمداش خيرات فياجو ناحت قش كم ناحت فياجو شيء امل شيء ولق ليش حبول سيك داتي نت بي يا لو على دعوه حلو متزعبها اشت باشارات سوقيه تناحقه أحسن يلا سيدو عوض يا قيا خاص ودنيا نشوفها هاد قام تتحمل بلغل ديانده دا تتأوى يعني قمن تأوى يعني تقول دن تانيز بام تتركم بام تنا هاي خلق نقي سون حقوشة يغلق قام ودنيا نشوف بلغل ديانده تستحمل إزدل الغلق إزدل الغلق سمعت تأخذ تنده نجح سن في غلق خلر ديزي
وينك اتخذ الله ازدل غلق وين ديزج دلي موت لور بيس لور بيت بيس عشتي حمود الله ما يقدر واش محمد داخل ادم داخل نو خوص له دول خوش خالص ان شاء الله برت خلرا بوصل يعني دقيقة ده برت خلص باب واش بس سيدنا عبرت باش خالص عيسنت عبرت بو خادي يصحن وتعاونوا على البر والتقوى يهدى القرآن ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ديك حمايت يحيى ديك حم حدا راي وعاشي وقت برت بيلجو وعاشي نغود غوديلش مو حم حدا راي عازلوج عارة وعاشي غم ديلش برت خل بيز يعني خاصش حمايت برت بيش متشيحة برت خل ديز يعني وخلقنا حدا دولجو زوم عتركلش تو حدا البس ليستي عتركلش موش حمايت برت خبولش برت بوت اشت برت نيس حمايت بيس احتهن برت خلي تردح خاص وصك مجات حولي برت خبولش حما عقوا يخاوي واس غلاش دودتات حابتات تينجدتات ما تبتم سبو شي بيحتاج يتش بيحكي واس ازدياد تحت يحسب تعدي والله ايش لي ولاد عطول من باق ما حبيت تخلر اس بيحكي حد يتسع بيحكي غلاش وقابل ياي بيحكي السو بيقصلوا يولا يعني سن مسقى زرتل سن حم عدي جات اخي تاع غلاش انا شي بيحتاج تسرا وهرط قونا سن غلاش بس عتا على عندها عتا على وقت تنسي لقد عندي تسدشت اولدان اعتقد وقت بريدي خاص وقت نزلت الدي زرد عود بيس حتى واو وتسواري خمو شي دي زر حديديس تيبا شي دي زر حديديس حال بانجا شي دي زر حديديس نقعسن تزعمل بوشان تيح باخ باخ بيج بالاري دي شارج تدي شارج تيح باخ بيج بالاري خورج تخوشان تيح باخ بيج بالاري دني هنقل قدر خورج واقع برج دي شارج شي باخ بيج نعم باخ بيج واغر تيح واغر تسواش شي نقبل فدا دعت وقت خويش تمصل دول الداس ديلج عليه الصلاه والسلام أحد يغازت ودي خنتس بين خزات قصة أحد بوسط إنشاء دخل غازت ديال شيء يقول عليه الصلاة والسلام تدينا عائلة دياوش حمزة وش بزاف أصحاب وش بوابش وسط أصحاب وش بوسطنا غا دق حبل ده مت جيس كرسنا حد بواش خانة إلشنو نحو عشرة غا وعشي دقوا الرديات عليه الصلاة والسلام أصحاب وش ثاني فدوي مولدوي بوقف شعر أقص مدنتي صابر دي حكي بيتا يمتك بين يوزجي أقص دوديا إيش ببويا زمخ شعر آيان ويدوح الحلقة دي أمني بيز وي نسبولش دي ويدوح حمد وي آردي أمي بيز عن دوح الحل دوح اللخ زمخ بول شعر دوش كوت دي عن التدينة اسكوت دي عن شلقها تمرجسي إلش دعشي بوها غازت بس تديخات عليه الصلاة والسلام غازت بس تديخات إلش حق الرياج إذا دعشي بوها شوقها دا هدي تاج قمي على كيجنا حشاش دير خاص هذول القيت ديت حشتو هذا دربي دير بوقع شال يوح ينسربي سلتو نص ديت دربي تدش يعني يوح بيان كيجنا إلش حق الرياج يا رسول الله إشت أوه عندش سلتو يا الله وبوقع شال يعني شو ده حاضر إلشن عليه السلام ديال إلشن غازت بس تديخاش تاع عدا توجدات حنز غازت ضغط يزوي يراس تدوله على الزواج والغالي إصدش حق يتسأل بيان بش تدينا خذني عشان زيخ البصبنا باقة شيء دوش مثلا ليخي مخان غلط من يقي دوش ديدي غيرتش باقنا عود البيت صار كيت دوتشي ديال وضو كيت دوق عديشات استردئت صار عيشات عقلبش صار عديشات يحمل حخزات أصحاب ديدي غير ترى إيش دقال غير ترى خاص عدد طبعا غيداج عوضته سيستم ومقلته سيستم أنا عوضكي عوضته ياس دين ستانبولش والله إز ديل غلق سولش دين لوش عوضته سيستم إز بيوغي وهو وش تيابر نقشوني
is خوش خالص قم على واحد رقم تيدو دا واشق كده بيختي دو خاطر حمدي ما ادري دوت ديال الماتش دوش في هنا ما كي إلى دويلي والله ما تلاقيه هو Можно душим. Благодаря, что есть цахалчи, а с памятцы дичи духдицат остаган. Масыне хамал дицары лешим болуш, вайтешким бибизиш, дэн сдат дуатыш, тахын вайкамыни ешиш, да ухтидеш хамды. Ода сайкамясы даду дибизм бар, эйс яздиячы сайморышц. Мохт бити камдахт, кам дити мохт бат. Мохт бити кам сан еш, кам дити мохт фадиеш. Я мох алж бирертиш, ух камын цаяху ерертиш, ух цахым хулдалар яхшка хегждвей. Из ож шак дейнде нагахсаны мохт табуали. Сюда массовар орцага уянны, да ухтез мохт лебатш, мохт табабатш. Меттес хегж бол нахы, цанны галгай мохт хош халбес, хехр хой ижбали, ilmin xoy ijbali, tarhal xoy ijbali, xuan boğazbir xoy ijbali, molla vali, suğal gay mettatsa, boğ bir baaz, yani da ehtasa yurt galgay mot butiş dizili halaqin, tsan galgay mot xoş olsa güveti, tsul yılda çoğu tsaqı doş xudat, tsu habiya çoğu peyt xubat. Tsu doha fınnağı diya adil artsal yani, yuqur boğ yıl bir bol naq artsal yani, bu sor dişa bol naq artsal yani, ve mot xoş bol naq bir tsaq dadır diyiz methal. Hor ve diyaş o alıcılar, Mohta hazır şi dağıtış dolguluk lildi jolsıgı şi qoçı lildi muvahıl en şu an hazırlıklı iskets. Bak şi dağıtış lildi jolsıgı yıqı davaqış baqahı Türkiye'ye dağıtışam. Yer xahtırı son bağdır elçi çav dega xavudu sonyer sürekli gezik çavu detarı az qamasun beqçı buluşdu şu. Война нагасан галгай мортвае тахан бусер бахр диз жвайдали войн дук вайбирж атхиша даужо телевизор жили компьютер жили приложение жи жи бир кино жи халдиз галгай метал цар хамал ила чхан телефон гаджет цута цан галгай мортху болуш халуш нагасан галгай мортсухули вее бирж из мортта амбебат Тулсовы радио и телевидение халез галгай мотмар хацелебеш. Галгай мотмары эсфи мотты буцы буатыж радио и телевидение халез мутчты пар ханнах чуздуақи золуқ вашты хадяққа. Тауры радио ангушты яхыжер аз эйс из радио ангушт хайы чхой хавашға елы чхой из юрда олу цыбоғы бәқ цучы. Цуханы дуққы галгай метты цықа хигат цучы радио ангушт Богдыш. Так, измой олчу радио вай хайой нагахсаны. Дахуду хамаж дата. Тахан телевидение, вай мягкий цашик телевидение, шиқо радиое. Богда йит-йит. Масала тахан итсахат диялч ца передачи хол галгай метты. Хуан измой передачи итсахат диялч хугимот ха амхан гида сейдин диялч хобас. Е бисин хол Сашиха белгуляха, цамоти геош, хамхал, читак, олхал мегатка. Дацун сова, вай чаяхаш, кезик тауяку педицатыш, ижмудо дешаже, теркал деш ожбак ахетыш, белгудуаха дарас, чаяхаш чакки евей. Из чаях чакки, духчнаха, тахан озгамелдяшнаха, йиги техе, Сан yo'q damar iqachar iz chayaq chaqi nislili tigits. Malayiz masala suv yo'q, muchahar waha. Suv qo'tir wisa yaqas. Tahqa malaqchi majdigi uha al sugnaq. Malağı majdigi uha. Malağı şkoli uha yo'q.
малахче школе оха алдес. Сурхут эр школе осо йох. Да, сурхут эр че школе осо. Какая школа? Я говорю, малого школа. Малахче школе, а я че в какой школе я? Туда с чаях чапки гори езер чауа. Цусок терах доштахн ден бадянат. Шо ханзе нагахвар мар хугват згалгай меттл шей телефон номер хал ялч хал хош. Нагахвар мар. Так, из терах доштан халак белклой. Цусога вай дин терминиш. Бусул динди, бусул динце галгай йожу терминиш. Даяха تغني سوخني دقدي خادعتش وبعشر وشن بعشرة عربي ترمنش تركي ترمنش حقيقي يلا غلغي ترمنش ضيع خاي فدي ياخجيش غلغي متتس يوجو غلغي ترمنش حقيقي يلا يزر بوصل تنسحيخ بيش بوشنا مولا غري سوسوق سومجي بياتسوجي بياتس ارجي تسارت ارجي يوزجي اتسقوات باقر شاني قيم بوشنا يعني ترج خوش سقوات تقول أو ثانية يستخوش إير مين جوز سقاء مين جات إزجا مين جيس مين قميال دواقش مس قميال داق دغلغي مت خوش أحد سقوات مس دوجر دغلغي مت خوش أحد سقوات دغلغي مت دوجر جه نيس ليك دي خوجه كزك بوين يبي وي موي يا خجدو دشاج توريا أو إير دوشو قزه حاضر يعني وسيلة أدي أحتاجها إجتير ده تحن يلون قاعد يلدش بدو قام برج نا قحسك مروات موي ووي والش مشت حتى أزدو قيات سجى تابع ميلدير مو ياخد تكويج وو ياخر بلخو ياخد ده مكيك دي إجدشاج مو شيدول شمودت وو شيدول شودت ني أرديان شدوش لقيت الله مو وو شيء وتبيع سعر إشت ميجش ده يعني استحدوش ده تسمع عندي عندك تسمع أحكسو جوك تنسق سامر دينا فدي دوت أزيوك از موي ووي موي آخش سداز موي آخاديو سناز موي آخاديو سديا وشز مويو أخاله ياخ از حيدياني نني حيدياري شاي موت سخر أحكا تيجي كذيك رياضوات جموت تجارت إنه يلي يتي تخنا ويز موت نيستر خوشدر بقى أولي دعيستيس طبعا حنت رسلاني نور ير بدر الدين يا أبي قصة جوا وش مت بقون جوزة يورش سون بوز شر يا خاص متو فيا خوش يوقت حلقين غلغي مقبوض شناها يدي تود حلق مت بقونش حرامية إش عيازش جورجش قحيجة تمو بوش نيا بيدرا بيز مت أول مولا دا إرسي مسمع خوش واتش يه استوري خوش واسف يبوسو بين يلدي واسف كز متى يدي يعني إز مت بارج بيوتي تو حبيا شو كيغر خوبه مت تن مت خوش ورسي بتبيز تو حبيبيز علم خو تو حبيبيز حيخر خو متشاو مشتو ياخش دشار دوي حاجه يربيدن مشتت وال دوقچنا خداسيو شيداز والر يوخ سبريل ادخلي غلغي ميخك شسغور مشتو يعني خاصا والش يربيدن متشو يربيدن متشت يربيدن متشي آديش مهتي يربيدن مشتي يربيدن متشت سوار مشتت يربيدن مشتت بيخبول بنبناخ إذا أبيل قلت يحكتش تخنا سخان شيء مروات الخاص والش تخنا شيء مروات نيس والش موت خوصلو يوخ موت خوصلو كيف دشاش حي إداخت موت خوصلت كيف برت خوصشات موت جه جان ياخش دشاش جن جاي ديريوه دوخال مولوش ناخه جاني وال عجي جاني خوري جاني تخيان شكولي ديش وارد قالش كلاس ديش وارد خانه دا حاجل يعني تحيخ خوتشو دا آياغتش دا آياغ تتخيان كتا ديش وارد زمسك لات بوخش دا حاجل يعني دا آياغي جان دا يعني كز يعني حلوة كل كان إيديا جان يعني يعني قيس يعني إرزي خايف حيخ حيخر هذا البيت ده تحيخ من خوش صفر حيفوت من خوش صفر مخالي أرخي بوسي يحدش عليه ودتسي حتى فديو ما حلت وياش لحن
حسبوسكا عقل وياش دحين زوال مهارينا عقل و أرخينا حلطوان так ЮНЕСКО организации су вай мохты тоже задал желать мехташ типа бехаш ЮНЕСКО сделал беха ислады пришло от пят тахнш динахе вай мох того желать типа латс богу цул сова ЮНЕСКО алрал сова Ханкурский университет тяхже корейский током университет Сон день дац as интернет челахаче официальный страниц атовя. Бог интернет шел на дуцер дудят Ханкурский университет признал ингушский язык мертвыми. Сарят ян саравал бех бохгият. Хана адабуцер ян пейк вац из мота аз нисы дали беш цахалш. Школи эси ингуси металмо докладишик без вай галгай метал вай берш. Хажал английский мот. Вай хехаш халчы фудовай. Цатсил школ шкы берж доклады цу класси. Шинде агали шитуабы ей царя. Хехцан каста дикал он бек бош. Тахын вай халдат этта ингушский язык как иностранный язык ян хех без. Хана школе хадвач хан галгай мот хош хадат бер. Галгай мот хош дат шдош бер мыш он бек б. Галгай мот хош болч наха аязяш программа толыз мо. Цудо английский мот он беж мо харьес. Галгай мот он бежал программ берж тахын. В школе галгайме урокыш диюкка халезер. Кира цаиши и сахатхант ян дуалж дахц. Диюкка цухоли вей лилде чого вей тахын озвашар бетлу де вей хак ухуд азышт аграл бетн бахтыш сок. Вей дуцыд де бабда вей лилде чого дошхуд дахц. Вей лилде день дадады нагахсаны вей цухамын яку цуй вей цухамын ил цуй сомул цуй вей татваста кацехеги. Кахег ди зажималш дай на небо. Кахег ди зажималш да и да на небо. Но ахол штих ир бузым табянат тахн. Сясь поколение олцо эстимитл ялч. Ханг шук хет ас. Шей вири берешт мала вшоа вахкыш нахал. Трош сун садядас, садянанс, садяиш дяошис. Сун дуцшхн фергиш дуц шей берешт цек вишаняде. Цакка вахц. Ах, мало яку, мало мот лорбарда вейдуцер. Мало ам алыш директор. Халдали совбехцы бакша заштяхаш. Хабут шей берешт из мот. Нагасан из мот быстро шаш дези. Галгай метл или избер амул дош фергиш дуца. Холи дозерли дуц. Дергиш камын гяхш да. Чицаш дуц. Холи дозерлиш хац берешт. Чицаш дозец. Фергиш dozet. Galvay qamen turpulj bozet. Galvay qamen yahyo sidol qoyngish bozet. Takhnish berish takhas. Suni sakhanri bolchi. Kagish taha sakhana dolchi noakhala. Waqqish taha. Khozi khetish gad baha riyazi bolj ishvergish dutser. Nijat irjiha hamaj dutser tsuduha sakhana bolj taha sabahn lorbyak azmo. داخو عزام برجبي تخن مو ويحاول عدودي شنو أخلق حق يتري ويموت طبيعنا بوشنا ويدوت الدم دوقي دوش لورجي يزداد وي على لا إنستيتوت تاعي وي دوق حماج دياد وي آخر أو يزداد كنش كيجي يتأ ديتا يتأ حضوت الجدلي سملا بيت بس دوش لورجي حبل نجح سن زموت ويدعبوت شديتي تق بيت بعتصو ويحاول الله ما تجو غالاش ويلورير ملخ بيتبه ويمخت عجبر ملخ بيتبه نجح سنة وي غلغي دجدول اقرج عاغة غلغي قم تقيا باجو بيحكم ويلور سبوي ويمخت كانك ديان برحج يعيق نان برحج تدوح داس شي كان كت غلغي مخت عبوت بيس نانس شي يعيس غلغي مخت عبوت بيس ويبيرج غلوي متو إلي عمدي ديز ويتأكد حق غلوي آغا إليش يعني حالي تحرداوت استو حاضرة وقداء أساس شيء أزري شولخ تشر دعوة وانا شيء أزري يوخيت لخ تشر قاحت شلسي شيء أزر وريت لخ تشر شق داولت بوغ باب آزر غلوي آغا إليش قودش آزرش قودر بحن فدر
لو جيش توصل خديا الشلم كاياخش تنخوردق آجا إليش سو سآجا إلي حمد يتسنجي تاق يبدوت من آلينجي دارسي حجم ير أسحم بعدو تسبيت بحث ير دعياز دي سك ولاري مديك تركيش كان تدينا عوو وستش آجا إليش دعياز دي يلا خير سخان دنت أزت سبقيت يو خيت شرقة هيجا تأي ولد إلي بعشق تيخات غلط آجا إلي ثاني إيه سون تدوزش تقدوشته طبعا سين تحموت خو يعني خيتش اسموت ديك بوت يعني خيتش وش سون تدوش اش دروج لات دي شاجي بس يستر دوج لات اجمو هماج بقدشون طبعا تاع يا حادك خصخيتا او وصوص تنسكتل يوخ خمشيك كنج استيجور سيوخ عسو نو استل دوري اشت مشاك يستر اسش فيا يا روش سنك كنج ياخش دوش دمتش كانج ده كي كانج ده حشدي كانج ده مق كانج ده كنج ياخش والله دوش تحت صوين تاقا يا وقتشو خو شي اسخارت يعني كنرش ديزر سنيا كنرش ياخش سونم دوش دوست يعني تدت دي رايو تسوقا كان مرش ديزرسون كوي ديزرسون حال خا تاخن دقو بشان شديلي كوي دولغا سن معجي كوم معجي سن يوتلات كوما يوتلات سيو كورتي خربن كومو كورتي خر ازداء تخرج ناخدقو بالضغط ازدرج حدوار وقت شناخ شي بيرش ست ان غلغي موت داتسبوت باحن دوش باقينا رياض بري بيتي تاخن وي دات استيزش وي بقتي ديزش حمدس باقينا حسن تبوري تاخن باقينا شاش سق تسهولي تاخن تخن شاش حدين هم داخو دحر از نيستش لرخ شيداش شاش حقو دي هم يقم داخو دخر ديزي تاخن باقشنا سومليز قميال مشتو من مسمناخ مطبوط شي ازر سق وقت شق وقتش قوز يلخيت процент قوز 8% 74% غوي مخبر ناخد شخنا هنشوف قادي شحخ صوت حباخ شو قديالش سي يو حجر سو قوز شي процентер صوت حق باش ديالش شي ازر يلخيت لخش بس سو حاجه 30% ماليات 32% ماليات غوي مطبوطش بقدر حستحر ياخ وخشر ويكينك إذا حسن بيان باقش ناخ قيتك ويمش دوخجلا ويقص حكا شات ويقص أخدر قيرن بالكون ناخ وين تخلوت إيش تأخ حسن دول خلوت إيه تهيش تهن بارتو يوشان نزبو شان أكتو بوشان ويحم حدوي ويحدي أرجش خدلا داخو أصدق أمل ديالي صوبيخ مبل داخو соцҳави новоство бизлики яачет организация кулгу хош хамхой абу абади яхш азист хокш бо ахетер шон диаряс нага хахр дали хахра жок وي باقي نغبي حلقة نيش قناة زدور ساس وتهش خانة عمل خين واقش سقوه حدو تشغل قناة كيش الدوجرية دول دوجر سقوه وشيء خاصة حيو هن جناخ غالتش دي هن بول بنت بأن خيط سون جناخ غالتش دي بول بنت بأن خيط باقي نغبي يا أحل إذا تشكحوا من كيسو وي تحباش أخباش حلق يتركش بعد خدش يتحباش حيث بعد خدشر تحباش ديان غلط يازون بان غلط موت يازون بالي نيس بعاش حلق غلط متيقي شخاطر جي كزيك إتات سق سونة تخن بعد يالش حنس تخليا وشوي تو سق يالش يودش لو جيش دوتسن سق وينتش غلط دي موت نيسيلري شو بيخ بوقر حش لي خارصة يا ورعة إشت آمني قداتهم إشت خارصة دوحن يعني يالش ديان مرسو دا شهمت ندسكار قيسا زعما يوتشي تدحق وزديا إذا عقيد لوزيا دا حش يالر دا حش يعني يلخج يالر زعما يبي
فده دیگه دست از هد اتو ایلیس çok heyse bak ilyes o an dertu ilyes çok heyse nis aldis tepa bak حبيب اوسن دادا يخسو هن çok heyse فده درتن az sugur diska had واخر تسو nis endias sugur diska dad واخر تسو aldis خدازه gezigördeli otzum hete yartsu dadwah yani hadsen iskaçwa bu mot çıkır olursa sonra azvay tsubah kışnahı khayir khayolçnahı azmot dojir khartsa ligdere az khartsa bulsır bahnd an khir tsak galt mudinki haju o qizmeti dosh khartsa ya ishtkhl disun yani datsa al khir sonsa şolar galiye tsana tsumet boqumuş tsiyozilge de an khir tsun قالوا تراز أمنشتي بار تخنا موت تخوج بوا أرح بياخا غلغي موت خوج بوا تجبول نخبي مت تستخدم قحيك جبوا تسرت بوزم خبر بحم دوجد تخن حمشتي بار ولي يستلني شو يستيتني ياخ كسوي دي حو يستلي وش خالص حو يست حقيقة عت خاطر موت لي بيجبول نخبي حو تسرت وش خالص سون سين خالص تخن مثلا أخين سو جورناليست يازم خويسا Yazı az tekst, yazı yoksa tekst sayış yo bu olçu, çayı şi xarça oy, az yazdı şu doş mıçı der yani son xeyt doş xol, hani ço xarça mot bulçna, xsa kar hamd atıcı, sahavu da yazdı sari haqiqa. Havu pечатать ve kompüter sdejmu havu da yazdı sam. Iş bahanız dok ya son fakir. Sen ketralasın. Dok دي شاكرين حق مستتليزش هذا حدو تجدوا مال يخمط تحكم ماجي يوخش ماجي يوخ باقي نخ تنخان سوء يخاف لاق تماجي إذا بين موت حبو تسخوش بوتش إمامش حد يجدوا غالتش تباقيش نخ حرمده إيش باقي نخ خاصة قمياج دي بوبر ويطار حال قمياج ديش زعمدي السبوب سنتي خاصة سون إيرز مغوا زامسة قوي كيشو دوجري أحمل يعني تحيط دوش خاصة يعني دوال دوجري سجيتي يعني يعني دوش خاصة يعني سجيتي داتس سجيتي درس سون خير غالتش ديش بو إمامش بي ماجي يوش بو شناخه باقي شناخه سي إمامش بالحقهم دي غالتش دي دقق سمعت يبي نستوريح مع الله سوا نستوريح عطايا والله شغالت جبودي المركز سو هنداس دين عسل سيشكوليه ايش امامش حبوبه شو امامش في وروح يا يزر اي ساوي وشاد من دماش الزكاي ولا تلفزيون Так, все связываются, ой, я хас. Телевидение цифр, так хам дакек диш мычи. Телевидение ешежим der yer сделать, сис бучур бо хаса мот на хагам der, ве мот мет бо боч ба бухян. Шейх ханерис, ен да yer не дал так. Hamsı şöyle yazdı bir. Сюда истивала. Yok, yani çok avval işte إمام جبي بخر شيء أصون توام خيتت حنا توام خيت صار صون هذا توام تشوف بقدر زعما بول إمام جبي تحت بول أزليل بول تحت دا والله تحت شجع وال حاجة اللي يستخدمي نقص نغلط حق طول يعني تحت بول واس بول حبيبي تفهم موت ماجي داش بخاب بقدر خرطة بقى تشيل حق باش خلي تحقق صور نسمع خبات لا دورة ديال خلشان Ja, сразу опять голосовал, обкатывал. Минобразование да, узвай десятый, ваша скоро хам полчаса, да, вы, да, мама дяди, что ж ты председатель, правительство, правительство, голова, что-то замотиться, везешь давали. Şu sketches de var yani. İşte sabah çok şu hakikaten yani bu da bayışır hans, ama da bayışır. Tabii hans su bagajı, tabii doğa peygamber var. Ben bakla hatta internet stayı bu hiç armaş müdüredi.
шорты, переводы, а что си? Сюда нас там намстился. Переводы Жюля, то есть толком раньше. Да, или лишь бы сюда столько больше. А помните, вот хотя бы ролла мод, и машины, перевод, хакос биться, займ бостенца. تيجي يا حاجة تصن خاطر الوقت جوك ودرس أبو عبيدة أدني عشان حاجة حمد خوزي أخبينا تنمو ما حمد خوزن ده جناح بتبتها واشتا ببيزو يا خازما أزد شالله ماشي مديت تريكتا فيكسيكي оранжевая корова вейча хахи окужда и ну сайрарая бир кино что шолт бир кино удабянч бетте галгаймет тыржым да аштек кабо галгаймет тыржым дери галгаймот цар харца буц буат что лах три сова ара сен цамотти гисия ара дауха сена из цацдарбун улка что сива хаваже цар сеге бог бубалар قوان قاموا بركو الدحون صار آلرغ حتى بين البوخ سن حتى يتساب سخيال سبب آسيا داخو دبح ميزنس آسيا أخوي ديح شوي باب يعني باج بحث زماش مديد يالخ دوج دحون غوغ متم أهم داجة برزشكي بحقلكي بعجد أجيشكي زينكي تغازكي تشنق متحبوتيت دقح بوتش سندي ده حط سيء كان أجيال شوي مطبوطش. كيف يا شو نيس حمد يا ديك حمد. Ja, list kan eruit bij. Kom maar weer deze. Dat is nooit die. In is $1 die. Of ze dan komt dan dat zo gaat het. Die was ook goed. Wat goed was dat? Ik moest niet. Die is die was zo. Is die kwaliteit ja, zo check kwaliteit aan niet zo is die kwaliteit. check kwaliteit aan hem check waar maar die. Zo hem حالة ثانية حالة check kwaliteit خوود الواحد. تدو اشتياق خاصة خود إن خيرت تسون. يستي والدي على هذا مثلا ويقول وحما يستي حكيز يعني. لكن تدو يستي والدي سقمي على يستي تدو والدي يا خلاص. سقمي على ديانة. خاصة إذا خاصة هذا يستي والدي يا خلاص سقمي على يستي تدو والدي يا ما عنده. يا رياس يوه از أدرفت دي خردسة شيء صار غير مضبوط. ويت بوتي كتشنا حتى بيحكي از بوتي بياخد بقراش تيجي دار وصار دار مصدر عند ابو بيد حوا شو قاضي هنا ده داز ايوب تمنو تازوش تمنو دري صديح ناصر عاود نستا يودي سكت كلي في عايش ريزولوشن تطعيم الدراسات عاود نستا يودي سوق ما تحك واحد ساعد يودوش ديتي احمد هذا ابو بيداوي حياش بس داز عاشق تاع نا غدش اشتبرت تمت بوق دجدي هنا بلديكي يا صار جروبي صار كل صار حاول يعني كل ما شاء الله شكرا دارياس خلصة حقيقة وقيت شيء ناقلت ودجدو حمر ودوتش دو حمر يلا الفوق ودجدو حمر شوفت تيت بول بعد يا شون soldik zo gooi het boot recht zo moet heel veel recht gaan ja ook lang goed gaan dit zo dat مثلا حقوش مطلوب بيس حي والله أول خاديس حي خمخ أول خاديس يا حاجة حاضر يا حاج إزديش ناها وها إزديش كمان وها يا حاج تدعى جتر ساعة لرخم يخمسون سي صوت واضح سنس واضح بيتي كذي بعد صديق تخلى كنيش ديش راسنا قياس قدام واحد صدق حتى تصلح عم ديش موت كجاس تصدق عن سوي وصديق تدو حمر
از هم اداس قدوق هنيالش دقة دو هم ديسا ديان صدعتو قدوق حمدات وي بجبو بوخ حو باس سيسبلت بشتو عنو كذك وي إحسانيا فوندي ولا تويتلي بس حياج خاندن سر شير ريال خيط لا شيردن بوخ بوي نسكشنا هاودج كاستا تشالداربن أبغى أبرانسي زي قدر صنع بوغاب أتصل ده وي تصابوز وي بيان وي تصابونو قستي بيرشت شكولشك حالخرشك باسشك شولا كلاس خلص سنة ديكو جر يعني حياة بروبيسيجر يازدي عمبش إيش بروبيسيجر أرخيت يعني وي فوندي ترى إشت كيبوتيغا حاريخا بخيز رجلي حي قلبي مختا اجي عصي ومشتر إيش بروبيسيجر ما خوت بس هكذا بو ما خوت بس إيش تأييرك تأخذ حب وجود بول بس تخاني أخذ بالانس الحين يارج أزمودو هم يترغ تقدير وقت وينخ أصحى ديال الحلقة يعني ده حيلش عشت مدال شكولش ده سأجي حال سي ديش ويا سي سيوست حاليوست يمكن حال سي ديش ويا شكولي ولا شكولي دايلش بيخ قصون بالي يالش كذيك وجتلوش لازبر حتى وجتلوش تشكولي ديريكتور بيخ بآخر فيكسيازي تش حنيقة إيجا إيش تصمت كي سين زخرة زموتي جايبس داولا خات كيش خانت نيست ديش خانت زخان ديس دابل صبول أستا سمعت سدوزن سو بولي ولو أقويه تقيواتش شو حلقة حياة يبزليكي أخ كمن بريك أنت تطلع وعنا وكمن موت وترحر وعدد ووق ومخكر ناخا ومخكر حمنا درجة حبش بوبوخ ومخكرها كم بريك ده بس بزليك يعني أول شيء تعيشت يلوك تقني سنتلايز بزليك يعني حتى ده دوت شو تقديش ناخ والله تقصد أذكر جيتا حمد عوج خان أذكر جا وش دي ليه شيء لوش دوسا وش دي ستر حي تادس بس بزليك يعني برولجيني إس حياة تلقاش صادر يشوف موتيكس تشوف صالج وساق شيمال دات سخيت تجي يوق إلياقة شيمال دات سخيت تجي صادر مع دوجس مش قطو جام تشوف وي دابل جابوك إز كاستا بيريكينوش وي موت ديال والبرا بيريكينوش حضرة ولا زو حاكم دريس ستر حنت بارخ دا نصا رارا يا بيريكينو أدي قادوي ترجم ده واز ثاني إز ده كيشات سحمنا زبوق بي أنا استوديو وأوبسي حياة زين استوديو إز حتى يتغن بوز بولخا داو أنتري توجس تا إز نصاي رارا ده قبات يبقى ماشي مدويد إز ماشي مدويد ده أستاتها خلدس حنيال شيء ويكمن دواتش دو حماج ساتون دواتش دو حماج سخوز دواتش دو مثلا موت عقل ده قدر دري جو موي مي شيء تعتبر إذا دانيستي حبيب عدد دوارش تبر حنيستي تومباش هم دا دوقش حنيستش إلا زو ما تشمل دو حيب حيست خولش والخز دري بيشت حيست خولش صار مصني قبل عدوش سنة حد يدويس بوخ داخل داخل دري إذا فين ترجعن فيكسيكي ياخذ إذا يدويس سات مصيتاب إيش إزبوخ بجلوخ دوي زبوخ ويسان بجبه حنستغن سخان اليود هي سو كذا زعما برج سان موت عم بيسو إهتشي سو كانت سان صح من دعم دات كذا نيش تبوي صار موت بوتش بو حتى تحت يواجه تهي سان زعم بويه سنا تهي خوجي سناقد سو كانت حتى واتشين بعشرة كذا قدري قاستا مت ثاني بقى جديد سنلقى خم بز ديكس مني سادي لقى قوشو ديك قوشو ويبز بو خيت جامبرز حنا ويبز بو سن بز بس از بيبان بولز بات إليز بيبان بولز بات يا قبل تاسبو المن خوش بيبان بولز بات وحار وركوز والي وسامن بدرياج سون كنتر دولش
حتى صار داسي أو زوالت وصلت لين وي أختي دوز دونخ دق داس كوي أختي حتى وي أختي ملورة أخمتي موت بوت واشا قيتاش مهتي أرسمو دوش يقري تسدولش غلغي موت بوت واشا دالتي السحم توش دوين موت مشاكا شابخا قد عخوي ستاتيستيك سيولي قد دوش أسقى تنا حماد دات خطرة بيلكينو يترجع شبعه بيلكينو بيلكينو شال مالر نصاي رارا يا حفا داتروي فينتر جيجاها ده از ماج يحت عنده از بوت لابل بابود الجودا ويندري از دوات سجى از كونفو باندا يا خ بيلكينو ده وخلا خانتو يزبال داش حتى واش بولش حتى تقربوا الوقتنا كينا از ده دا عندي ازالش تنا خلدر فت از افترسكي بروايا عنده از بيلكينو شحال حد يرجبي بس تصدق مس مخدتش تبار يوتيوب عشتاس مخدتش تبار ويتلوي حاوك تسعتوا بوزو بيان برتوت كبيري كنوش حاوك دلوي تاع وي افترسكي بروات خلراك خلدتنا تصدق اصحى نيستجوي فدي لا ويدال انت لي حيش بي برولوجيني عند مثلا تليفون جوز جيت فيديو شحال حاوك جيت برولوجيني يوتيوب باش ازمو يولجي برولوجيني حيش أستا بغلغي ماتو إيش بيري كنوش تشخدوش أنا إيش بيري أدعوي تشتري تعبيه الصح وقتي دايت ما ديز داس أستا بغلغي ماتو بيري كنوش خدوش ده عند اللي صنع وين بيت هو إصدقائي في حدا ناخ حد يرجمدي بيري كنوش ناخ حد يرم ناخ حد يرد شيء حمد زيغي دعك تيش خلص هذا حمد هذا وين دوغج ده دوغج ده تبتي بار هم مشغول dat شوي كاستا وي غلي يعني كاستا وي غوقل دولش وي دوخل خدول وي عدد خدول وي مخ وي غلاش حمش دولش وي كاستا وي بيركينو حدا الوقت ده عندك إذا تعقدات تعدوي أحد بالي دعوة بوق فتنا ويش تكنيش كده حزوق وياش أرخيتا طالع مستعمر سات ضغط دوات سجى كنيش أرخيتا إذا ده حديقات إيش زنجيني عن نكيد زيادة زعم سجوز حتى تصن يحتو باوش تو حاجات الرجوي تنحكيش كتاب تاع عندك لازم بوي دعوش وي موت حل تلخات يعني وي موت حل دوخ الواحد من خيتي وي تحملنا يقدو لا حدات دا عندك وي زبوق بي لا حد وي زبوق بابو تحمل بيزن برس كم يقي مالخ تاع ناخا يقي حلخ لي ليش بس كم تنسيد وقتش كمان بس كم حل اي دج كيس جابرج ما خمبات ارسمت لاش اونغارد وليتو كيس جابرج ما خمبات درك قمو غلغي مطبرو بياش بغداد حتى تقم يقي از غلغي مطبرو باش از ليبش از دعوه تبش از دعوم باش دايو جو طابا ويخلى لوكتوس تقدو واقع بالله الله يا تباخ ويديك شان حتى سمعت تعدوز دسون إجلس دقدو على جبت سحمد موت بوتر موت والوي قدر والوي تغنى شيء غلا على أخير جد بدوق غلا وصل على أخير بدوق غلا وصل المشتاق حنت تغنى صو غلا وال أخير جولي موت مشتاق بس تغنى سو إنجوش وين هنداو بوق إنجوش وين ترى حالة عدز سحالة عيوين حتى بيغلى ده غلا يعني دوش حاجة واحدة ديزوي حاروش يغلى والحوش خالص تدعى بموت غلا يعني وعادة ذيك تحن وعش بلوز ده نجاسن تحن ورثة ده شيء ليش كيت ترى اسمه بيت خوبات آخرته الله يسخل شون كنت دوز نجاسن از دخلي صدر الله هو ويدرجو حمشي له دو إجر حال حني على شيء درجو حمون الله دو خالدزوي الله يعرف تبا خالدزوي الله يعرف تبا حد يرجع على دزوي بموت بربي موت بربي بيتم بربي خالدزوش كده الله يخلد على يحتو باقي يخم بخلا
أبو عبيد دا يستي دا خنزر وي غلغي متل دجي يحن سخطوجة حدجي اشتعدوه بابوش بيرك نوزي شان ديسي ياخش شي كي وشش دوش بيرسي ديسي ياخش سبيرك نوزي دا ازمو ارزج يعني تعبير كنوزي وان داخش ارزج o şahri açı doğuş ya açı doğuştu ya halta da her şey urgiş halkıyış erzi vahır deli sarha huquru sibutiş erzi deli galgaçın vahır xuddi bir zikati insinde işte zmottigi zbok bu şan bir şah halga arda hatta kiniş ki mottigi vayna garsanna qaheki dal endeli beyin sohbet ya ya şanı barku halkta hanı o vaşa bu qarağı محمد سعيد حشتوس يا حتى يفتي حشتوس عن شو بقول مسكين أي با شقولة شاودي أو جوي جملة شقولة ريزوليوت صحيح كان أي بيت كمالي السلام عليكم ملك وش أقول شو كان يسمى حكينا وضوء لو بيني دول بيدا بول وقت شو لازم بلش درخت ما عندوش الحمد لله واخم وقت تقولين زي يعني وش نتيجة أنا سق زي يعني عليها إدارة أنا تدا يوم مشي تيتي خبر ده سنتي بتاعتي بيعيش بس موضوع مت حلقة قدول حما مخ حلقة فهم دوج دول حما بعجده حلقين خوجده حل موضوع يقومي استراتيجي ديس حما ده يبيتسا أصدر من ديس ده درس دوالش خلطة سوداء شوي ده فديونه أيها دق ديالش واش حدا يدير حقوله ده هم طول دول نقط دول بس نقط لوج بيعمل بير ده عند الأند اللي هو نابيات كتقول مت حل مت دوال ده بنت ملدوز قمش عندي الإنترنت تاعها قمش أشتغلي لين بعد الدرس بيت حنقة من تحت تيجي حاول دقوا قمش ده خلق حالة دوش مت تسوق بين عندك موت تعدي جرجر تا تدور شيء موت تزت سخن بيج ما تحت حال ده هم موش حال دام هم يفوت ده هم كورس على دولو ديزل إيويا ديك أخذ ده بيدني خد حالقة إذن تبع ويداش دس حلقة يموت غلق يقامن غلق دز للداب شعار يعني نيس للداب صور سينا خد أز إيدش ويداخل ويموت دي مخقوي موت نيان موت شو حقولت سشن حم بوزن بولي موتي تسخل شالله ده خد واسي سن إيوه أسكت حكي ده ده الله هي يموت دابولي يعني يموت كادو دكتور يعني رئيس إيوه صوتي ولو قنات دوابده ساقشيكو يحطو شو ده شيء ده ذي والله خلي شات زي كيف تشلوت دي شات زي تاتس كان تاتس بولجاري نو بس أنا على جزيرة قش بس زوج از دا قش تسنخ وعشق يتشمتي شق موت نيسلو سوندي أي أنا هم خداتي يرش خداتي بعد خداتي أي ديالك تيشوا بس سوق ودي تدش أنا على خد بي حدوي بيقحي يخد إيش تيجا شيء لوجر هارني حدوي شو شيء هم خداتي يود أيحكيز طول داتي يود أيحكيز ديون طول ده مت طول ده الحمد لله ديال الثاني ديال نوقص تودج ديون مسؤول هم طول ده سيول دات أوتيز بيه جملات أسعار ولا بس يو أحمد حاجة هو وجوين بيرنا كنا نقول بيرنا حاول عن كيف ومعارض بيرنا نتوقف خليه وستوبر بيرنا والله دور صار ديك حمدي أن لا برد بحمدي أربع ليش خمدور أي حد قداش دوش قداش شو يعني دوش قداش يعني دوك اختص بيرنا تعطي استبار يتحقق خمدور يوم الجحم ديري سجوه أي حمد الدار تسمى ما دياليتو يعني ناش واضي فشل اليونان كم وضع دي شيء أول بولد يعني حمد الدار تي عم الدار تي هذا حمد تيش بنت رجع نقول تيش بنت زل بنت لا بنت إيش بس أو إيش بنت أو بنت مريض اسمه خوي رجع نقول تيش بنت السلام عليكم. ذلك كذول وعشاء كذا
مسني دوتر تعمد الله قمن موت بوي بوتر از دير والبر از بند عبالة قيرش تنسكتون أرجعنا وشمال ديا قمال وشمال ديا قمال بين يشش قمال ده أم تبق ده ده قمن مهت حل سلقل ده سالاتش حمدات ve duk kaya kay koşur kaçıl kaya kay ve ne ateş diyorlar ve pargatoy olur ve moht olur ve haş dokçu bes ve moht ve hal dir doldu et tu boçş kaya kay ve paçal fi havaşa yala ve hans havur ekta canı dağse hadi duk hamadı قاعد شرا أو قاعد سعيد شرا بي مخ يخ مت وقت باش خاندن شاي بيجي باهر جوجلو خوش ده باشرا سر در مثل هم حدي وقت ده يعني حدي وقت هم دقيقة ما خوش خماش تاكي جش نادر وز أصحاب ديش دكلا بين بعدي دينت بعد جوجلا دير دوار دولش ده قلد ساده يعني قامش أخيش دير حمدات حادش سأشخيان ولي توشخ دد ياخش حبيحكا بيدي اشتري ياخش بيد اخو داود في غلغيد في قول الاحتادات داو حليش الاحتادات قمن حم توادي ديس حنس في موخ حقا لاشت وتقا اتشرا غلغي مهتالي بيهتا يتسرش بشتي يالش قيش كوريايسون Prius Koreai, pri автору, при той париязе. Ихе ханц октября 22 года Кахамыца Ханцунага, глава своим указом утвердил название 12 месяцев на ингушском языке. Мафия хотелось мряхлачен. И ваши цедала дети, пар, юстарни, шишойтэй пари, цеды жуашхота, мох бяхвей, вей хам ауат дандахцен. تخنا يقر حمن أيا اشت أحد داعت غلغي تيبن حمن لوردي غيرتي سن حم لوردي غيرتي أي موت يقر حمد موك يقر حمد مخلوقة أربع خلد سجا شي تيبن غوخام وود تخن مخلوقة أردي نخد وش مال باغر شو دق مخلوقة أربعين خلو اوزش باخکش نباخت بخا نخ بوی این مستین دگه باخکش تاخ اوشت تاخن تبینچ او زامسک ایلر بس چاو خل مگتسدی وین ال در مگر در خلش دکی بی بطل دکی چقم مدات ام طبق ده سین ده همه سین ده همه سین ده لحظه جوزی سین تپن ده زی انتیر وین دت واشت دت دس محكا عديا حما كردات سحون قنتير وال مخ شيك قنتير وال بيسحون محكا حليش كي بيخت زوال بيسحون صندو عشك تدو حماجه هي حل إيدات بيدن دات راس خجوال вопрос на которых нет ответа. Поэтому это из категории этих вопросов. Заманущие время вылечить оли, заманущие дар халоху дыцин, тахна. Простите, я смогу и охр раскричу. Но руки я ему не подам. Цундаешь, кантиром декшер, даб две бусул нах, две кер дегаж должнах, да бусул дегаж должнах. Там собак, да? Мягк тебе алерхам, укаман тебе алерхам, кантир болуснах и хандахцы яхи шолыш дат. Цундаешь, таган галгай мехталек, амял, ди галгай мохт буцы. Все биржа хехер лаш, я ученый экономист, высшее юридическое образование, поэтому все илм хехер лаш, аз хехером дунен илмде, галгай мехтес гук толыш дас, дали дети, галгай адатыш, галгай гукыш, галгай эздел, галгай замсек, галгай я, галгай конашын, хехер лаш, саги си, хехер хочун си, эш цаккадычы. Тун лерхам беба бочер, бусул дину велил дежор. Дину лерхам бияхаш, вей дежал бусул деха ислаха
ليركم بي آخر ده حد يحكي حماش ليش الشيء موضوع هم از ملاخ مشان خوش ده بي دادو بي حما يا دوتي لاحت حما يا محت دير بار بيك أمن حما بي مخك طابلت بي محكر قمن يقير برت تاو خلق بي داش غلغي نحتالي خص كتش ثاني ححلش كلش خنت حماش سجى غوات وقرشتي حي باشتي يقي تار فدوت حيج سجى غوات ويداش وين دتا حماش ليش يرخص دشوان حاو أخت يردشوان مسل آخر تا باقنا دوتش در يستا بيرتي تياح كا يوخر كتوخ جريان دا يسترج عليش بيرتي خواين يسترج عليش حداد يوخر سانده داق بيرتي كذي داعي دا يوخر سيتا حاويان حينش برزو ان جوخر سابر دي لدو خدريه ايش داريك عليش ايه خش دوخ يتحش علي ايه خش وجش سنتح دوخ ايش ده نجح سنة ايش داريك عليش ايه خش دوغي سان يبقى تعو يحت سار وين دهم دات وين سار يتشيكل كي جوخك كي نجح سن تحش علي ايه خش وجش سنتح دوخ ايش دالي سان يبقى تعو يه سار وين تشيكل كي جوخك كي وين دا يخش غولي يلا جوخر بس في آخر تغنى يقي تعو برت تموتك تاني أنا بدش موخك غلغي به بي حكمش تحمد ديز حكمش حمتوادت حكمش مال غلغي قمن حش قواتش ديان وقت بنخبه صندوقش كفي قمو حديق ديز تسارق حم نجح سنتان سوي نزع حديق ديز تسارقش ولكن من ذاك الفورم خذ دوش أغرى ده الحموي ها لقى سنة له ذات شحن تقول حستا إيه يا ليبيا حديت تيجي تسالس إيش معك يا حم بينه $100 ده إذا أنا قاسم خاطر هم يعني اسمه $5 برضه خالص Što jozom se, sela redaktor, on sam to sagte, no dukcika mi ilu se voda. Az vardır, ve zulm ol muçar bu ayırı, muht khar çıkar ya, ve saşham di başa eduis. Takın ve da ot dedi, ma'al maladı, muht khar maladı takın. Ayaz di adi şeyun goy olayma, koju amot. عايز دي عادي شيء تخوش أولي تخوش بوا أجوري تشعد ودين يزكون بعد في هاد تغن إتبع سياقة وسجى خارج بارمي سن عادي شيء قوي عايز دي قوي تأخو والموت خوش هني هاد شيء تغن الكولتورة ديش رياضة كولتورية تغن متعمل ده هاش ديش رياضة مدير يلا أسيقليل الأرسي رياضة ده هذي موت دي زامن ثانية سنا بولج ما بيتا دي زامن دا عرفتش دا يودج واحد زامن سا أزموت دا عرفتش واحد بس وي تغن الزامن حقيقة قبولش تغن إيش ولا حسبالي تبيز الشري بلغت حسبالي تبيز مستعور أصحاب مالدي تسميت جيت صدر شوز بتسالح شري قاشلتse ويموت ويمتو هي شانيه предмет في школочки медал я попал отдыхать до 41 года все предметы до 7-8 класса где-то по-моему до 7 по констату هي شانيه информации سخن ديشانه شيء ما تحققته بقول شيء وزوي وجمعتي وجوزوي خيرات olsun Сутер дуа дерги. Вейдеш райозу на حقوق إشكول أردن شو ده. تيجي هيرش. سوديش واش أنا خنده موت ديك هيرش. سوديش وياه تحاول شان ديريكتور فوق الكرا صاشوت نو مش تحاول فيسكولتوري
انجليزي موتسن هي خصان ايش كنش كاش قد كاداتر درجة فوت وي متت وي يوزنت ضحكت وي يوزن تعتها وي بوتش با موت سايزر دوش ما خدات دي موت برجي يوزنت بو وي يوزن خوي تهان تيا قيات وش يوم قدر از والله جورنال دوش ديا هندسة خدوش سيلعب زمان دو بيرش يزداد عديد بيرش المدري شيت نمر أردو از جورنال هذا خير از سك خلص عدالة رجع تخن في ملبا كم بيزم بخبا يالبا كير دستن دوش 8 دقيقة بريك سمت ترو نيا بيزم كيجش نيا خشر سوم دقيقة دش دادورش در بريك دش لورجا دوش داتر ويسلاوار دوش از دوش هذا سوتش هذا از دوش هذا نمر تهش كديون دوش لورجا عتي يولش سنت قد باق شرط السقر لوش اشت أنا خاطر جنوا سنت حقندس إج تا تكست داتش يولش دا وچمنكش سو وچمنكش تهش كلاوارش داتش دوش اشت حدينس ويرس بول كايا تغير شده ويشورا دوشان توريا أصحاب أول باشرة خنيات إذا استخنيوي وبرود رفض أزيوشان إذا استخنيوي سردويا شورجات نقش غواي متل أردوج وشمنكش درجة سهل إذا استخني أوزي يولجي أحجوي إذا استخني بقدر هداش وها فوسم وولج إيش ورسقة دقيق ديتون يسكنش أرد أقدري عير دري وش دري أنا شان أشتدوش شيء بغوي باج ساس دقوا الله تحن فشتات تورزي استيب إذا سخنات بس حي يز أو شحم دروا حديهش قو درج يازن قوم سيوزا ديتون فوسم يا شو إيه سردلو غواي متل داق قوادر إذا استوحي تاتن تا اشقوقي قواش سغوش حدين تا سردلو ساشيش غواي متل داق ديهم ساتن كيغل برسد بلارنا تطلع اتشرا سردلو غواي متل تخلر باندوش تن بندعبيالر تنسبو تنسا بول بيهوش ستة جازي هو بول جورناليست ريداكتور زعبال كاريكتر حاجة تشي بول حبي سقوات خلدت تشي كذا ما بات بول حبي لو تخ جورنال تدينا حلو عشان ياه نمر ما أرسل دولار قول شو جال أول شيء نمر أردي إنتس هارشرة بيتا سنة نمر يوم يتخ جورنال درتوا دنا تاتس بول وي ما يصير سلمها يعني خديت فكان جدا أكثر تبوه تعرفوا بوه حنا بسدي أنا إيش سوي طبعا حدين ده حنزة تيجي فوق الدول دخلت عشرة يعني حماية ده بس بتاع أكتر واحد وبتاع واحد لو سيروا والله ما تودع قد سفر أو ديزمبر بيت بيتن ده حكم الإردتي وردتي حاضر عذر يعني ويا هو يزوي باخذ بوش ناخذ حتى ذيك بيز جاه بيز يا جوانيس هار تيكون دقيقة سبت تيكون مي هار تيكون ساعة ذيك بيز عشري كده عود ده سو قلت دكشي هات يعني سو مو خدت متى سو دكشي دكشي هير داتس سو ما سانس متى بوه بيشغل هذا لا دوج فدا نانا بيج يرت المطر يطلع إيش تعمل بقى الموت ويش ويمل يوازن خوش وملا ذاكرينش ديشة عمل إيش كنيش كان بيديش الشغل تاخد يوازن خوش دعيال بيبوش يبغى ويموت تريك دشة اشتغل دولش دش إيش مش بقى اللي زادات نو كتير دوتش قدر دوت وي حسب وديشان أصحى يتساتهم أردا في الأول سقوات ديش سقوات حد باقى ديك أبو جوزن خوش ديك ويوتر ويرجنا أحمد وعلاقة محمد سعيد وأمير والبليو ده بيشتغل صندوق شتاعان أزرق جانز
شبعش حلقة قب تبعش أربعش حلقة شدوش غلا مثل دايز ده تخلنا تشيز في أزل جانس عيل شوي إذا سدا عاد سعودية يا أرد أخذ والله سجوات سقدر دق بركة ده يوزن خوش حدا وقمن أز جانس ده أول جد عقسه تعبوا شو دوس كيش ناو دنده حماج ده سعر أز ده وجه دنده يا زلج عيال ده سنده يا زلج إيه ده قدر جدي حموت بقص إيه ده ودوس شوي دوش مش تالديس تاخ حمد تاخ بيخ بس عن أوه يا هاد نيس لما يا ربس توي تعبوش أمن خوش سان حما على أمثال شو ده تا تحكم بيشغل شو يازم خوي تست حتى إيدج نيسيو برضاجين حتى إنت شو أشكر دينا خاص دخل دق نيسوش عماش هذا يازم خوي خمس برد موت تعبير ليترتون موت تعبير يازم خوي ودرج الدنيا تشتغل الدنيا بيتس قشتي بار قديم شو يازم موت بيز يازم موت يازم موت ما بيبي بوتر عادو ديش عماش ده بقدر يا شيء دخول خش ده سر دتر يعني في باهشنا حتى يتي سر بال سقولي لا حتى سوم سبواقي شو بيباش لا شلي دويس هم ده شو دكوا ده اسكيب يوزن إزدانجي هذا تجرنا هذا بيرش كده هذا عادي يشتري دوخ حماش قصة ده شغل يشتري كذي تكست عايش كذي يري في على الدخان تتصور بيرش كده خاص والله الجرنا شرع أرضوش شرع الحياة ده شيت نمر تو يهانس يرجع عايش تشرع سوزديش يدق وينه عمد الدول علامة موت بخلصه قمته دعوي كتير باقشنا أولش كان حماش دق حم حدث موت ستبه ويش تلفزيون تعليه بموت حتى المشلوط به ويجازت ليش تغلط غوامة إذا ويبوتش بموت ستر موت صعبة تلو الموت خالد زين الجازت السير عاد حيازدش بيديش ديشش تأذر شيء أذر سجوين سقولي أمك والله موت لي بيش وينسقوا حناش كذا ده تأخذ واحد ديش رغي أهيك ما باخش أول حالها باخش أجر حالها باخشنا سندق باش حنزل ديشا بوش بوه بيش أول سلطة عنشان أحنزل شر ترديتسل أبرزوني بوش ترديتسل دجوال إشت قلا ديانا الله بام بموت سر سر ورزلوتسل ده يقدرش بقى خير دق بو أصحاب البير بدر مس أورا دق وان جوجمية بروبلم ليه بموت تسع موت هيخر تسع وش موت دير أهر قلا ده عدو أو إذا جريك أو نجدك قلتي هاي تشي سودا ريزولوسي نقاط نازل ويقول سوت يقدر على أو بيزن برسي بريستين ريكومنداسي جوش متى массовый подписки геожди ова мето ардо жоши yazılmıştı. Şu jurnali serdoğuyu şeydir bah istedir ma muqa doğu işgulü الحياة ده تديش المخليج إنه تشامبو ديش تديش ده لاهرة فسيق الدولم ده إنه لاهرة إذا سكي دوم حمية حيو تشل إذا سكي أدي الخبزوجي حد بوش يوزن غوي حد بوشر ده بهشر يوزن أرض وحدول إذا سيق حدول ده أبشسنا أبنينش أبشس organizacije طابع العشاء يقولي بريزيدنت يجيش ده حد يزجوز وعم ليش قمة دي دق
دما كولتورة قيا ما تجمي هاي تسش إزجاء هي عند أمور ما تجيش حبي شكرا لك تبي ما تعمل بح عشان ولك بزجق يا أبو أنا لك بزجق ولك لك كنت شايل رزق بس هو تاش عمل ده يوك ده Došli je kozi da dvi sevetnik došlo je. Você acha que eu Ja, wel voor die het soort van. ايوه سريع أجمل سوق لنا جلال حياة بقوم تستعتون هذا الفلوس وسيدي خذ حقيقة الله يعذر خذ بيه والله بديبي والله يقول ده حمق الله ديبي والله تقول جقي موت بيه والله سبت والله يزوي سك بارجي جاهز مش بولت دي خبر والله شو تربط والله ويسبت لورد ديزلي ويموت لورد بيديق ديبي ده حالش الله كم تينا كم حتى الضرب دي تيشوا تيشوا بده الله دول تيك خاطر هذا شو ده أداء أسحين بنش موت لورد حين غوط لورد حين موت لورد يا جد هذا لقطة دي تندر هارني شيء موجود ديز ديقل بأكت وشمال ملوار الله وصل ملياقن أجل عم تتصل الأول من هارو شيء قال خاصة شيء جاي حاجة يرد أدو مستش على قلب سابق قلب وصل له وي دقة برج غش وقت ما بال بوج بعد ديزو قابل ما قيبل بعد قب نو قيبل دي وست ثاني قلنا اشتغل مصر أصلا والي ويقولنا حالات حديث بمكرش مصر دير بقتن وين مصر دير بقش مطبوخ ده قدر ده كل شيء بس دي أنا اسمها إيزي هتقول حد ينقص كانوا كم كذا ديش الدوريات وقد سيجي سيلا عندها حاجة الجورنال شو ديش شو لور ديش بيتكلم أردال ديش هذا شنو ميتين جيم يقولش الحمد لله هذا قوتي وهذا قوتي لور ده يوقف هذا بلغنا جول جسم حتى سيخنا سابل لها استوود وبرش عمسك جنس وتحوش ورسه تيجي شيء حتى سود عمسك وحال لوك ديش لاج والله واحد صار داتش وود يعني شكول لما ديشار شو هذا السيلة اللي يداول ديال بدق خصم حيثات تسيل عادي تجردال مش جردال ده ريال ونغت وأخذ ديس السؤال ناخذ ديش وهم قتل حيوان يحكي مش بيبي حكي هم يا سجى هم أنت يا ليدي هم قصوا باونا قدر ما باو بتشعر بيا حتى بتشعر كم بار سريع بتشعر بيا هل تكن بين ساليل ده أو بتشعر كان فرصة في البوش حتى كمان تو فريستايل وقت ساليل ده وويت حلل ده هم تعرف فتش حل ده فتش عشوا شيء بيت جلوريو شيء بيت فتش مثل قالوا ويشار ودعت ويشار ويقدر ملده هم دوخ ده جبا لانه قاعد يأكل تسوق في هذا إذا تشيلون كهم يال شيء قالوا سقولي تشيلون كسوتي يسوع حلق نافع كاستوك بوكو أساس ميس الياجو شنو هذا دق رياض واش نحبط حيخ الخوي قبل البصوح وتتر رياض واش الموت تبع حلق توه دندر بين دق دواس تحت الغداء بوح شيء قلت له أخش هند سو هذا إيش كولش أدنى وشبيز برديلش تحتش كده إيش كولش ك غلاس دلي دي غلاس دلي أمر أشي تبدأ يرش حديه تندى إيش كولش تحت الغداء ولا شو إيش كولش ديركتورش كل يبغاش شو متى كولش باه غير كولش شنو حدوار بين مسين زيادة هذا الوقش مل واغر نحكي أهيك ده حبي المي وقش واغر أهيك ده يفروا واصل حار لحقة
Her yurt melloç iş koluşku ve dadolukta her klasiğe radisi komitesi. İyi ve iyi. Da yani komitesi hayır hiç komitesi. Habiyah koyu nah değil biri değil. Sabranır hayır hal östeceğiz her haybira وكوارثة أمقا بس أمقا حق وحديث خوش مشتاش حاج شن حمش حاج استك حبيش مشتاش حاج خبرش برجو بها حالات أم جوابج أو إيش وقت إيش كوش قالت لا أس حبيش شن قد شيء ديز خوش تديشل ديشل شن في إيش حيكر خوش مش أس حيكر خوش أنا مجلس يا أس هتن غاز جري يا تكبتك شوية حال غادي تادري شو هيقر خوشتي هيقر خوبي هذا يجاوب دي هون خير موجود واشها الدكتور هنا يرمز ناخذ عشرة ها ريوني يا خضر ديا لا هو شيء كل في قاعد مش تاخذ دوته ستة بار مثل أرجع ديا الموتك حلول شيء wij mochten boodschap, die zit er boodschap. Zo zijn we gejuist. Hoe is het zo gejuist? Zo kan je schoolie, maar zij te checken aan zo haar scherwallen, ook het leuk zo dat die gaan. Ze eerst je zou tegen mij zo gaan wachten. Ze eerst is halt je juist is schoolie goed ook het gaan zo. Dus als daar moet er alleen schrijven. يس خويت لخشر درس شو شو تحكي وقت يقرأ أسخة عسير يقرأ شو تقول شو أبي شيء إيش كلش وهو تان ديك ديش شو أنا كلش كلش سيد فريق ده تدول جادرات إيش يلدو از غوق تيجا أخذت في مصر إيش قال يعني أصحاب خلقة حال جادرس ده دول شو إذا دول عشية سقوا بات جندر يعني أول موجود بات حوالي يعني شو بقى بقول اسهم قاعد رديس كميتة شو بقى تشدي هنا إيش قولي هذا يعني إيش إنه بلان ملاحظ إسكورسي خلي بيت ويزين ويزلي إسكورسي وليدت أنا أروح قطع أروح طبعا شيء بيرشت واقع شان تين وجد يعني تعيش في ذا ما ينقال هات يعني درجة خات ورنجا خات يبير عددك بير عددك شغل شهاد سيداتي بممات يلا ميل سلاح حقيقة قدر حقيقة أرجع دلوقتي بس مش اللي تخوج ده وش اسمه سوي أرجع دلوقتي ويواجه لذا حادث تاتي إزاي تاتي زد ده عدل فضو عدل دو هل سلسو حكم جبيع سبارش من البلاد بريستيجي تاجر ده قالش حقي ده بوخ حتى سوونش إيش كولش قالش فد ديكتي شو بيلد يحكي ناس كبيرة حبيبي كميسي تق اللي تقدر لي يشتكي والله يمثل قدر ده بيفت برد مثلا تشاهد ده خاطر يقول ده سو نو ده خوشان خوشم ده عشان خوشم ده باش كفرات والد واسع إذا تك إيش بقول داره وين وايد ده أنا ده اسمه تهوتي هم خوتو دوز هذا فقط حاجة والقمة دي هذا يعني القمة هذا غدو خد شرط شاش ده أبو بسور أو ده ما هو فدي يا حمي هو ولا هو ده وين ده أنا يعني ده حديث أو سجى نقص ها دوت تصدق دي موجودة في حد دول دين موجود دواسر حديث حاجة يا بيت احنا دولون بالله صح الوقت مثلا لا حالها كلش كاج داخل مش داخل وقت هو سكت طلع ده علاقة غلغة قلبي دشلر كعرير أبدو كيلو يا شو يا دير وذاكر كات حسبات الكل بيا كل ده يا ذات أودي هنتي في الدرجة
المحكي زاك دواتج نقش دشا يقي شو دواتج مت دابير بيسيجا حدش دهم حدش مثلا شنو هو اس كلش كاج ارض واخد دواتج حدا إيدي بدر ده بس ريتشازي instituto kako da naše ministar obrazovanja je iza se sakiriš kardo ako da ćeš kas sajmo čuva most kultura adat šino goda onda istorija goda ama prezidentin komisije licenzi yatır arda kişiyas arda kaçın difana ta'zir kudur ham arda diyorsun biz vakti diyorsun السخولي شي بيز بوتشي ايا ذات يعني حسب هم ايا حاجه هذه شيء يمكن شيء سيتخ سو ديز ذكر يعني شي ديز سيتخ دول يمكن نعم حديث دو سامويتو ها سوق لا حديث دول بعض الى الزواج وحضر كل بوك جت ليه في ورا سوق يا يا خيت اجا اللي جودات تنسب فدي ازي واشي وي دوش دمي جنبلاتا دي دا ريزولت Зачитаю проект резолюции Общественной конференции «Ингушский язык. Сокровищница народа. Состояние, перспективы развития». Было тут несколько предложений, которые рассмотрим, изучим и, возможно, добавим, изменим эту резолюцию. Пока проект. Совет ТЭПа в Республике Ингушетия провел общественную конференцию «Ингушский язык. Сокровищница народа. Состояние и перспективы развития», посвященную вопросу сохранения и развития ингушского языка, на которую были приглашены представители органов власти, общественных организаций, научного и экспертного сообщества, средств массовой информации и творческой интеллигенции. На конференции заслушали основной доклад члена Совета ТЭПа Гойгова Асхаба, доклады и выступления участников. В основном докладе приведен анализ ситуации с научной деятельностью в сфере развития ингушского языка, преподаванием ингушского языка в образовательных учреждениях Ингушетии, использованием его в официальном документообороте, в разговорной речи и в семье. Изучены практики других регионов и народов по сохранению и развитию родных языков. Предложен ряд мер по улучшению ситуации в указанной области. Участниками конференции также озвучено свое видение проблемы и пути ее решения. Большинство выступающих согласились с тем, что положение дел в сфере сохранения и развития ингушского языка катастрофическое и требует консолидации всех здоровых сил для принятия срочных мер по исправлению ситуации. Обсудив доклады и выступления, участники конференции выработали ряд рекомендаций для органов власти Ингушетии, общественных структур, научного и экспертного сообщества, средств массовой информации и творческой интеллигенции. Рекомендации. Первое. Рекомендовать главе Республики Ингушетия создать совет по ингушскому языку при главе республики. Ввести единицу советника главы для координации всей работы по сохранению и развитию ингушского языка. Создать единую терминно-орфографическую комиссию при главе республики. Второе. Рекомендовать Народному собранию Республики Ингушетия провести анализ действующего законодательства в области сохранения и развития ингушского языка и внести необходимые изменения в действующие законодательные акты. Периодически проводить заседания исключительно на ингушском языке. Наладить парламентский контроль по соблюдению законодательства в области сохранения и развития ингушского языка. Рассмотреть вопрос о создании при Народном собрании Республики Ингушетия Общественного совета по вопросам сохранения и развития ингушского языка. Ежегодно предусматривает в республиканском бюджете отдельной строкой финансирование программы сохранения и развития ингушского языка. Третье. Рекомендовать правительству Республики Ингушетия провести региональную научно-практическую конференцию для обсуждения накопившихся в языковой сфере проблем и выработки мер по их разрешению. Разработать и принять концепцию народного образования.
Принять комплексную республиканскую программу «Ингушский язык». Создать государственное учреждение Институт ингушского языка и литературы. Учредить Республиканский фонд поддержки ингушского языка, литературы, истории и культуры. Предусмотреть выделение грантов из республиканского бюджета для поддержки проекта в области сохранения ингушского языка, литературы и истории. Оказывать этим проектам организационную, научно-методическую, информационную поддержку. Принять меры по созданию в республике дошкольных и общеобразовательных учреждений, в которых преподавание и воспитание будет проводиться исключительно на ингушском языке. Национальной гимназии, инновационного учебного заведения с углубленным изучением этнокультурного компонента образования, прежде всего языка, а также средние специальные учебные заведения по обучению специалистов в области ингушского языка и литературы. Создать книжное издательство. Периодически на систематической основе проводить заседания исключительно на ингушском языке, обязать также Министерство, ведомства, организации, учреждения использовать наравне с русским и ингушский язык, создать сайты на ингушском языке и размещать на них общественно значимую информацию. Четвертое. Рекомендовать Министерству образования и науки Республики Ингушетия разработать учебники и учебные пособия по ингушскому языку и литературе, входящим в федеральный перечень учебников, учебные и методические пособия по изучению ингушского языка, ДОУ, прописи и рабочие тетради для начальных классов, методические пособия для учителей, дидактические материалы для учащихся, таблицы по грамматике ингушского языка, аудио и видеопособия. Ввести в программу итоговый государственный экзамен в 9 классе по ингушскому языку и в 11 по ингушской литературе. Для преподавателей и специалистов, профессиональная деятельность, которая связана с продвижением ингушского языка, предусмотреть ощутимые доплаты и другие меры морального и материального поощрения, а также систему стипендий студентам, обучающимся в вузах и СУЗах по специальности ингушский язык. Предусмотреть разработку детских настольных развлекательных игр, игровых и учебных пособий для детей на ингушском языке, меры мотивации и стимулирования родителей. Издать большим тиражом сборник специально отобранных для детей сказок, загадок, пословиц и поговорок на ингушском языке с последующим созданием соответствующих аудиокниг. Пятое. Рекомендовать Министерству культуры Республики Ингушетия совместно с НТРК МАГАС создать студию художественных, документальных и мультипликационных фильмов, наладить перевод и озвучивание на ингушский язык популярных мультфильмов, принять меры по открытию Дома писателей Ингушетии, создать виртуальное путешествие по туристическим маршрутам Ингушетии на ингушском языке. Шестое. Рекомендовать Министерству национальности Республики Ингушетия организовать работу радио с передачами только на ингушском языке, обеспечить в достаточном объеме учебно-методической литературой общины и диаспоры ингушей, проживающих в других регионах России и за рубежом. Отдельное и постоянное внимание уделять ингушам, проживающим в пригородном районе и городе Владикавказ. Седьмое. Рекомендовать органам местного самоуправления Ингушетии принять меры по дублированию на ингушском языке всех указателей населенных пунктов и улиц, табличек и вывесок. Периодически проводить заседания исключительно на ингушском языке. Восьмое. Рекомендовать муфтияту Ингушетии духовенству ввести в учебные программы исламских вузов и медресе преподавание ингушского языка. Разработать цикл лекций о важности изучения и сохранения ингушского языка и ингушских адатов с точки зрения ислама. И периодически проводить в мечетях и средствах массовой информации такие лекции и проповеди. Девятое. Рекомендовать ингушским бизнесменам, проживающим как в Ингушетии, так и за ее пределами, поддержать государственные и общественные проекты в области сохранения и развития ингушского языка и литературы. Десятое. Рекомендовать Совету Тейпов Республики Ингушетия и другим общественным объединениям обеспечить общественный контроль над соблюдением законодательства о правах граждан в языковой сфере. 11 пункт. Направить настоящую резолюцию и основной доклад в соответствующие органы и структуры.